aso ho enkoke ka asem bia ema ne nkofa asem foforo bia ema Ghana memha yesremu a adwobrɛo efiada eye mochiridwa aruto na wahwere wade hye nyina wode won tompam ene nyina no ye mamu nyina yakɔ ene hyeden ene wo wafutusem ene sei ene nya asenketwa yenya hoho baako wodaim na sa brante no Rashford on so beto Asem Mpe Nipa no minim so aboa ne ho a ne de obo echidom wawura dai mu ne de wagye na adwa nya asem ketwa ya asemo omna samwa atnase sa ena odifo pokwa David wagye na adwa bama wusu kantankanka ono so agye na adwa ene ampaya ebedwa abrewatia watia ne nachi efiada no ya na wodwumadie bi a wodi ntino abrewatia enso etia ne nachi ene Kevin opambo agiman ono any producer ni edi djuma na banso ne de hye kwaku yebo a eka producers no sa ena enkwanta bisa wakoni wadubiase ko hwemu onya emeduri yebo mpa yese kropo twediampon edene ba beduru efie anadwumam twojo na enyoma akonkai ede amaye okọ MC a ho a Rashford ewo ho hono Rashford wo ho ena Ransford enso ewo ho ena Kevin ata enso ewo ho omo nyina eka ho ena dwumadie wi omo boy chidom school fees ene yimam nyina ehwe Sompa Asem Mpe Nipa se be fa ne tampa efra na ukọ Sompa TV ho a ka kire obi David ene Koba Jesse Sempremo Bema omo nyina eka ho ena eso enya asem ketwa kufuru bufu pa bema esu ketwa mi yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo mi nam tiadwam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kansampian ene kampian yenko yanim omna samwa bibia boko de Oforisuo bibia ye boko nefie yencha ya tifo ni ahwefo a mo ahwe so ne yatena efri dwada besi samre ye bo ma baso obia ye bi oyibo national ne nkrofo obia ya de se o matran ye ho because de bia me ka sem se onu aduane si wo na de oba beto no danase because obia no abia si wo obeka se ye hu nti asetra mo ne yete no ya ne du me bia ye bobodi na se wo ya ma odin a ene nche se be wonka ho o kan na emum emre na de ye adwuma ti ebe se do bibia ye do bibia ke edu be ma ye da wase obibia woni ye tran efri dwada ebesi ne fie ya ye de koi ya na ye kosi ya na eye omo ya na enso sembe eso ekokome ti bibia kama bibia we go around the world no watcha so and many ye pe no se nipa bia wani me around a wo che wo ya look around maduro na ko obi so to adu nya ai say na ha kama usu agima na aba say ni asante o se 88 na aba me so wo da no kwa 88 ba bia de me ko bia asante o de me ko ha asante wo cha me ko efie kumawu cha ko kumawu me ko kumawu ko mema krum so na makomia ne da ndi do so ebe ma mo ne krum din na wonko makonwa da ho ya me kwa kodi to china kwa bra bibia boko Oforisuo be ma kontonchi de hye bo hie kum na no be ma odine ye kama obia ntimi enko challenge wasase wi so ai odi agura no wani be yo ya o betini wani po yes Oforisuo minna atapoku ase international sportsman the guy is a unpresentable man, he great what I say na me born ambassador on the ono na ye ne brofo ntino o so obi ntimi nchire brofo nmu obi ko for the kind of brofo nko poko bla kind of brofo nko me ka me de mutete maso ko for the kind de on si ano me boa nti woni brofo kaka o de na Oforisuo atapoku me chare pam danase wa ya DB emani be danase atapoku ma bia wo bia no maame a nyankopon da roma wa menane mo chia mo pa me taso da wase sport phone nyina Luther King ne akomia ne abudua bi ne ye papa Jeff me da mo nyina ase because wo nyina mo ka mo tripa na mo de sa de ne maame
Nyankopon enhyira papa ofosu ya bande bibia ni ho ahode no ho okay Nyankopon so ahya na wadawromo se utinya round utinya round me ye tadwa enti uncha na o say enti uncha na say to bi kasa ya wonto no boase ana bitie tidwa awo de be sia fasie me na me kama se bube ne tibet fi antokwa mpada fasi me na me kama sem me se fasi kwaku die manifest o mo bi o timi fasi eno bube ne tibet fi antokwa mpada o timi fasi wote roma bemma woni ma fc hwon hwene eno obodwe se ne wuti no okay kata ka bibia boko Nyankopon adawroma kaka no eye pa okay if you say momo dating to oh yeah momo dating into ho no numba so na kan mahu mi na mu mi den okay dating hia na onim ene de eye pa say Sompa ba ye kumfie mi no oh yeah sasem we mi kan bi da what be some say etisiam maka say ye da me say aka na ye but ene de eye pa totrobonsu Nyankopon boss so ba sase no wa ba ne nsa so ene ye pa na Nyankopon ye adomo a o kina ye hwe Ghana ye hwe said the Ghana sheble no be si akọ so on ye me Sompa say nyambo ochina no eye MPP fo to aba ama nipa okọ obekita franka ama MPP amanyokuo no so ahu enti ena Ghana ha so MPP ni NDC na sese na ye den ekro enti Nyankopon ye adom ochina na ye hwe obi aden na nyame ehira saa da ochina no aba bibia ye den akototin na omunkoto aba no se ehin for delegates asi ahene ne atu ahene for omo na ekwa akoto aba no ama yen so ya kire nipa ye de yepe omo nkonko yi ni omo pemra na yen omo baba beto yen nana omo nko yi ni omo penmra emra omo baba beto Ghana fo na minim sasem wa miken se Nyankopon ya adomo nana wutie Nyankopon ya adomo eja chena omo nko yi ni omo pe no mo famous face Ghana for yes oti ase okay seven previous delegate for no mesre Nyankopon onka o makoma na omo momodin fom kokromuti no enkoyi nipa owakoma pa enye sika na enye hwe a obetimi aboa Ghana ankoba ne saa omo nkoyi ne omo mo pe na Ghana for enhwe omo se seven previous nyansa ni ba ku futrim nana me da ase obi awo kokromuti yes okay enafie da sa no ya na ye kokọ ya nimu ye besre se wo kira da no aposifo nye na ekire wo madwuma o maboa wo dada this is 93.1 FM enti uyo ba tan na oba no waye no so yetutrani a mesre se kina tubafo ekina uyo ba tan mesre wo se tubafo if you say na ekina short no a MPP for kobo no nya short ketwa net ye kwache no na ehuna mane eno timesre se oyo batan tubafo koye tutu asembia enne wafutu sem ene sei enefie nyame ya adomo a Kevin Opambo agiman na ye ne last day oba internship UCC na okusuku pon ene ne last day ene wafutu sem ne sei and mema na tufu kakra asana Kevin wako experience kakra wa benya no ono a ohusi mu odene papa wo se Asem Mpe Nipa no ho no ye practical be bibligu ye dem wo practical me busa no asem na bibligu danim ene no efutu sem so betu kakra na se no beka wo se afi na me kwadwene ho tese mi so adwene ho awie on se edru ba bia ono so Sompa FM why peninti ontumi nya yi na ye program we so no court to same room ahemfo same room politics room so ti ase say Sompa ni nyina akwa she Asem Mpe Nipa si oh yeah ye twafa ba bia ne ade nti ono so bi obe asuahunu obehunu ye no obede obeka ne social science yes bad boy no obre no ho ase ne ade
Okay, wafutu sem ene say enefie. Medical culture say Sompa Asem Mpe Nipa asisem apomentem enwase ena de bedan ya. Ye be pen pomasi bi na ye de ama wo. Ene wankasa wafutu sem ene say kantankrankan. Oh, okay. Nana wada mama futu ni say eni sika echi enya de awompe. Okay. Eni sika echi ye nyina ye tie Sompa omna sam wanya do ye ro amin kasa biem. Kokoti. Kokoti. Edi abobo. No vozo no dynamic man. What's his name? Nana mafutu mo. Matu din say eni sika echi enye ade a ensese we yana say de awompe. Mesre wadaro manana mintu minua ma bifu eni sikachi enwale be ma wo mpe no be ma wo do no eni sikachi nwale ne da eni sikachi enya ade a wo mpe anase ensese wo ye yes sikaye sikahia ade nyinam ye disika na ye fine sikapeye na enso ne kwan so se be ye papa ye wo kroma se nipa mebrebe wo skan so mu ni bu oba a waso se wuhia be ma no wawale o eni sikachi enko wale be ma won do no ma men kan no krenchro masa wudi sikachi a sika de ye o but wudi e che too much na wan fa sebin previous nyansa to ho a ebe wie wo bone e kroma se aye kan omono ma me mbo wabaso wala me bo wabaso last wo ka asem bi wo se ade a wani bre no enya sika o nyam so pank ka wani ho last wo futuo no me wo ti ase enti nana eni sika achi nipa da sani a totobonsu yankopon bo so bo asase abo wabasase so eni sika achi enya ade a eni kwan sa wo ye ade a wo mpe na wo disikachi na wo ye awieye ni asem na mamenka sem bincho Yesu Kristo ba wi ase no wo se onipa ban kwa no oni ba bi odi ni tito Yesu Kristo no onye sikani bre senka na Yesu ye sikani bre a enka anwie sa nanso so wani sikachi ye wani pa mebrebe wo mu ni sikachi enti obuo pa no yes bonsam ka kire Yesu Kristo e wo botan no so se wo bie wiase kire no wo se kotome na me fa wiase agapade cars adan e maw Yesu ka kire ne se enso wo awurade Nyankopon yeden enhwe yes eni sikachi o ha delegate for mo kwa akoto aba Nyankopon yad mo chena ma me nka no kranchira mo ha me nka no kranchira mo delegate for no MPP for delegate for no da chene hye mo nsa masa mo makontompo eni ade e ma no kre enye den enya akoa mo hwe de beboa sabi nya wo bi sika fia bi ode beba mo no eno na mo di akire akwakoto aba ama nipa ni kwasa moto aba mo hwe se de Ghana city e Ghana aye sa akoso se nkoso wo kai twere no a wo se me bo nipa se me suban ne seso enti ade bia wo ye bia no ye nipa a hu se Nyankopon so ye den e wo mu hwe se de Ghana aye sa aye papa sa aye bone eni sikachi enkoya ade a eni kwan se wo ye na obeje tafre wo beje tafre ne good name is better than riches hey delegate for no me kanu kura bi a kire mu Ghana shabresha munsa because ye ka Ghana ye MPP NDC Sompa MPP anko power NDC be den ebekop power e ko do say ye bedi sikachi a ha wudi sikachi anhwa be sabe manu susumra so wo bekọ akoyi jimini amana bedi Ghana so wo bekọ akoyi nipa bonini amana bedi Ghana so Nyankopon kan wase nipa bonini di o man no so a o man si apene hwe de Ghana e sa ye papa sa ye bone no e wo ho no eni sikachi
say no enya opepa biem o man pani kufo ba bia wo bia me chia o me salutu say no akwa akoye bibi say sebe se wo ska no wagimi kra na sebe mpraduasa se wo ska kra na se wagimi kra mpo na anasa sebe mpraduasa se wo sika na woni amamu ho hwe a ne epiepia hokọ yenhwe nipa wo beboa Ghana mesra mo MPP fo menka say nyemu beyi na babia na se mu belu so na se mbo wi ne ye ne mamienu at the end of the day Ghana ye Ghana munni sikachi okay nana wadawuma 30 seconds every 1 minute mesra Ghana for munni sikachi delegate MPP delegate for matumi channel MPP delegate for Ghana shablesha munsa o Ghana shablesha munsa munni sikachi hwede Ghana aye sa ye papa sa ye bone besremu munni sikachi ye hwehwe no kwafo no kranti na Yesu wuntem Yesu Kristo ba wiase no owu ye no 33 years what you say Yesu ebe wiase no wo hwehwe wo bu nipa wo asore dem na mpanimfo wo ho no mo na mpanimfo ni nyina no asofofo mpanimfo no na omo ho ni ma de kudente na no kran koso na omo ye ne enya Yesu ka no kran no ne ho ba tan no kranti na Yesu wuntem kwan na ka no kran Ghana ha okay na me da ase enisikachi enye pokwa bra also be ma me da ase menchia menua be ma incoming honorable Abubakar incoming honorable Abubakar Okofrasta house okososoa menya tundra inti mechiao otonsme pass o mazi na ofosu ne wofutu se ma menko menuanom asofo eso as a minister of Christ minim so ye sofo na wutiemi a nyame anya admo bedum TV ne enum TV no menuanom ayon shopping ayon minim so rank ne cost fine boni bi enim ebia na oyo kunini wa asase so sika na ofie me ne oya adwene base nyankopon bebu atria me ne omi enu be bi egina no e wa na egina etime twa adwene egina onyankopon atemuo ne so e ho na me de wu ko gina asofo nyame asofo a ukuta nipa 100 me yen start 300 and 50 100 150 200 ekoro o members o church members mi bisa usofo ukuta nipa 50 100 200 300 eko 500 o church members ahoto ewo mu ana usofo ahoto ewo mu ana etu timi checki o check members nyina say we ye adwuma we odadem we ninyema ekoso na brabo mu no ekoya na yebu ye ni gunyema bebre so because of yenya omo ho sika ni wie etoka wie esifie ni wie yenya yadwa ni dibia stores ni wie e de ye mako school papa ensori ma ne wo mu no ye tu wo mu gu bola so a eva so bi eni so sofu bitumi mana so ne sori ma anana sofo woni sese wonim na so mas ensori ma e ba property so pa kwam do befa so me kesi okun osofu yi wada wurumo yesi ye ma enwamamafo awudifo pesem komnya akrofo emra ye nchen ba sese de woji sika no ye no o pamu wo mu ene de wonye sika no wo se wo ye de boye ni entientu ni nsan ene de wo ye no nyame ya atomo wo fu pagya ye na nyame dawro ma to sam ye no a wonya ntade akese enya ebobo akese nya ka papa dem no wo si asode ba ne ntum mbon asode ba nwale ne de utimi gya property so e ka cha asode ba se wonwale ye na won to so nya na motoom ba sata ma na wonye ye ne de
Sata mana woni mpobo kasa de na woni omu nyina na gina park so eje school dem sa so de be ya na se no hobo no ono ase de di wachia konsuma wo suma na bedru pepe so a ene wonya ka kasa dem mu ene se wusi from na se mema no betwa ho hia as a bodyguard na wusi nsori ma no obi amfa pepe bintra afi wo start the warning e di man sori ma nyame enhyedam pagya wo mu nyame fa mo so ma wo yeye no san sori ma no mo ntumam kankan no begu wo so dem e ma ne wo yeye no wo se wonim na ma sankrofo bi ba me nkyenya wo be kese wo osofu bi kura timi kache na asori ba se me kese wo ku bra osofu yi adwuma na wo ye no last minute ni nyina ba kwakopie eje nyankopon nim na nyankopon won hwe career of cow won hwe career of a dine entade any coat or to gudem mo any sika wa hye da pake agu bangro nyankopon basayedom won hye dan cheke sa eti sabriya awutie me ka buye fu no obonfura so hwem dia sika ne bonya no cheke won sori ma ekoma di wo mu obi ti wa so dem oda do proper mu yetu no obi ti wa so dem wonyi sika nya adwuma o pa just 10 million and so the sika yakotwa wo te dan ka udem ekonation bo wo so no sa ko wura wo dem ekonation wo sa ba office ekonation wo sa tekem ekonation wo be so mic mu a wo se Yesu Kristo hyewochi osofo yimu nipa abro tie na so because nipa na wo yefi no ono na mo wo waye sofo ye bo odin for semasi prophet ene ye didin bia ba wo ye ai ene ai no nko an ba ko pe no ene ye de to se udi bishop re ka wonye ye fe ne ai edina wo pe na sasu so ana tati na de to wo so no en kalu wo nyankopon ni mo usu no wo ne ye oban ene be kalu nyame eti en soliman no cheki wo mu e komo dibinom ebinom ye no wa sori fie wonti mi hwe wo mu enso so sika de be mo wo mu emum de ko hospital no so fo mu awonsa wo de won na ekọ nkrofo so wo de no me na to mo so na na so fo bi amfa ne kan ose ko bna ofre man no pay senye sori da men sori aka me kese o ei me fre wa chia o no o kese me so fo gbade yi me fre so fra chia no ka che me se enye se wa sori dada ko kese me. And so say the whole word Bible in a gu adwin mu a ye mie Bible kwan kire wa na so bi gina radio so bodin bi a Genesis chapter 4 be kan ho nyina kire no hwe sofo o domi won so de ma sofo yi o domi nipa sofo yi wo diskini na show them bua won so de ma say here for no ma wo ye no say here for sa bo ne pija wo mu no mu nyina nye ye wa so dem no obi ti was for them if you read to know obi ti was for them bayira wo ton krom meko no ton no just 1 million pay wo pay 10 million e dia pegena dwuma wo nya bi enso so se ye from I onyankopɔ bebu oten etimi serew chisika no fama ensode ma no bi ani di emenyankopɔ be hyirawo tan se wo be ye kese wo asase wi so ovozum dase okay no better ne foforo Kevin Opambo agyeman Kevin ene wafutusem ene say oba internship aya ade kama okọ wafutusem ene say ofoso be ma di kan me dase na machia etiefo ne ahwefo a mo hwe nyina enyumredi obusam se mafutusem ene say ya pi ni abesua pi so na ya kyerɛkyerɛ yen dokure wo mu ne se de emeka kyerɛ esukufo ene omo aba for attachment wo miamia hodo bibribe no ene mafutuo no sankrofo no okay nti no de kan ye ahobrase ewiase mpanifo kraka anase bible kraka se uyi nipa bia obre ho ase a nyame epagyawo ekosoro nti no meka kyerɛ sankrofo na attaches
obi bia say baabi a obehu bia na bra ho ase emfa ho ne nipa one ne wo adwuma mu obi wa ne sukura no a ukoto na aso boss no wa hwe be mo ye niam ho nsem bi de atia no but ubu oni go so na obre ho ehya ase a nyoma pi na obinya afi so the person here you shouldn't see that person in a competition abrabo na ye bo no enye competition se nyame se ba bia wo nom no ehonom no na obefa so apagya wa no matter what emfa woni de nipa beye ehona na wonhira befra ba hu no say unu obi wo competition unu obi pre bibi ho adabia you make a lot of mistakes ti abrabo na ye bo no eyentubo ase na yembre ye ho ase nhempanifo ase ene ne ade ameka because bible kura kan ho ase ma ho brase bibia wiem wa ho brase nti yame emboa na oma ya ho brase atachis we wo nyina ene ne kakra metimi aka okay opambo Kevin na futuo no emu ehwam emu edu papa pani dware wi ana ensu asa omna samwa wafutusem ene say for sure be ma medase ma menchia bi papa bi o ton tilapia e wo Abidjan Junction onaja o me bi di dana se meto for sure de o baby ana nante no akọ sofu be na so be keso ha na be kana for sure ne fie bibia timisi oh yes ne fie yen che tifo ne ahwefo se ne de wo mu nyina ne se obi aka na sem obi dia fa but ne dem pese meka nyina ne se di huni o yo ba o ye be ma di huni ma mo oba di huni ma wokuno ema bi buru mo hododo mami ka sa asem we pa na wade a egu mikunu ekwa abonten wo mai mikunu jame misraw ade ehwam ade ebon ese nwa ma no mu bi omuni emo mu kronom ofusu omenim de nti ameka sa ena wo hwa wade bi a egu a ni nyina de akogina atsem ba akopɛ ena won che no mfa me de mame mikunu ekwan wade me fa so me pa chew ede be na efese wukunu akwa adwuma no wo ba na de wo pɛ waye ede hia ne kwan efe dodo asemu makane mre bi atwam na ma wade so respect wukunu de wukunu pɛ ye ma no ne gya se me de ye mfa nkwa wade inwa ma no esrew edwane de wo bedi adwene ne wo beton bode ne wo beton nenso eduru me bia wa kofie no ye de wukunu pɛ ma no oba bia ware onim bebi o so ni kunu a ni kunu bo shake de bia makase eduru me bia ka be ma na oba obenya to meka sa meka ibi ususu okuma bebi obedu obe shake se nanka wa make next time no ade asan ho ipa nim sa no ma no obi nya tenkada obi akwa wade onya tenkada woni kunu wo da onya tenkada woni yere wo da yesura ne abetra fidie so na me kunu am sei na me yere ayem sei ede na wo ye de aboa wa wade e sika ngo a ana japade na akopɛ nya no ngo a o obi wo sika edan ma di wo ye ne yiri bia de bia opɛ bia wo ye ne yire nanso oba na gya ne wokɔ mesrew atenka eka wade ho me pa mo chopi ade we koso aduru me bi no fosuo wuti afidie ho na wo hwe na worefo bom ho dagya na wo ye sei na wade hwa na wo kra me no koda ma me ntatenka masa mesrew ma wo yire nso aninye oba ba mama wo nso so yire aninye wo boxa so mane nya kama wo so ma oba wo yire na ne te no wonu nso nti ahwehwam de kakra ofosu edu mebi ahun na woni obi bo nsan ho a tiso san atwa woni ko hwe nipa kro se nti nipa ne san me ho anasese bo fui adan adwuma na wo ye no ka hu se
sa no mani nyina so sa sika na obenya na ka ho bio enya de arudo to aduane adi nko a enya ntoma wudi fra nko a he oba bia tontoma ay frasa odropo ma enzo ni huni mesre susu ye ho sakatu dodo ama ukuru pia wo ma ama ukuru pia no wo ba wo dwene oba ma ho susu 7 prejudice ma ho nyehwam ma wonu mu nyehwam na so wo pia bonte na wo ba na yire so ani age no waburu ho dodo wasa dodo adi akura ni ana ekosu sei ha wuti ya ne mema ekura duma bi a hu nyonko ba ma bi otu chema no say bro address it why you need mesre awali jaye ne sa no mani nyina ye de ani akore one way mene na bobra mene na sifie mene na yesei mesrawo ede na wo ye ya wukuru kwa abonten wo maaye ede na wo ye ya wo yire wo pese wo jawo sika wo bi waburu ho obi wo sika wo to adwane di kura na na ye ne ya ede ba de ani mesre wasi dan kama obi dan wasi hu na mabonte afefefe wura mu a emu te se bola mesre yo hu ye kakra Sompa na odo enso na odo nye fe mesi ma ukunu ehu bebia wate nka wo ma wo yire hu bebia wate nka wo na waye se funu na wo da wo enye mumemo boy ho mumemo boy ho na de ehwam ofosu se bema pa wa pia bonte pa na se wakọ adwuma na wo bafie na wo yire ade ma me ka sam chedu me bia enye dress bia na edi pia bonte ho ti o hwe yenua ya hemfo ne yempanifo yi ye wo dress bi wo ho a mo yire ne me no efie edem ye dress bia na sabe ye di pia bonten wo ba bi ne wa hwe yi bi na abonten de ye beka enem kora ya bai enem ma ya bai hwe de wade asoso no wo pa sa nipa na wo ka no ma kofie ko hwe de ne yira ye a wode to otwen no mesre ye wo no ma bi wo ho no mo a ye di pia bonti ye no ma bi emfa pia bonti ye bi wate ukunu se mepe wo ya ye ma no edem ukunu se atale we wo hwe ma me fra bonti ba na hwe atale we ma me pe ye ma no ne gya se me de dabi ema wale egu fa no ma gugu ho na ho nyehwam wate ye oti ho ye wate peste ye obabi grab ya wo wura hwa ni wa pie dabi obabi pesi odi nsuogu nanuma ni wa twitwi ne sia wie wo be brush nyina na adura akase ye so pesi ye na ho ni die emanipa ede eka ho ukuru hwe wudi oba wudi ho ne ukuru ka ho ukuru pie kura na me so oba fie ntem hena me ka chawo asema me ka obi anim ne amekan wo fosu se wo yire eka namfo bi ho no mo okose ya na we yira dress no we neat ya ye busa so no mo na yire wo hia wo do nsa na kire nsa ni fa when they say no enko ya oduti omo na ekono mesre pokwa brato po bo ye neat o sutu de make wonim ofosuo be ma wonim menim ti de me pese me kan nyina ne se sa de ye ne anim nsa na me cha ma fofrofo kodu o twa sanim se na chiacha na make sa ze na Friday me so to adi huni ma babia feelings wono babia feelings o ma ukunu babia feelings o ma yire hu na wadani funu dodo wa mafia ya reho dodo obebe ma bi wo sika wo obafia ne wo su obabia ware ni kunu wo sika dakam enso de bia o tini kunu ka bepe ye ade aburu no de bra me ni ho aburu enkoye pa na num se anyasem ketwa mesre di huni katacho ayi ya friends the fan club wo di huni empafi efinya fosu efinya mani abre awade egu ni nyinam se fans na nipa ntimi nka enei na fm ba yi obitimi ye bold ko gina ka se mikunu adese na ode ya me adese na otimi ka kakra eni ko nya ni nyina na otimi ka ye hu ye na babwa madia ukunu pe ukunu se mepe wei emmom wodi pia bonte a we de na emmom anumre ye wo fia me ba fie de akosua se nam so ye mamea me baba chanwa na madafu bi fra me se akwasi anana na woi ye mpie ko ba bia me se no me mpie because de me yira ye da no ibia kwahin de mi kura ye da ha me bia kwahin okay de huni ye ho kama ma ho nye hwam na de hwam de bon so ebon
Oforisuo me dase. Okay, and now wafutu sem and say if free chwada ebesi enefie ye jafiada no enso ede ma yahwefo ne atiefo se wonso wafutu sem and say afutu sem a miso drink and 5G meza dauruma and na waso ya sene ne tumi de afutu sem ede ebre wodofo wayi yo no wochina da ayiyo aponto no wede no ekoso medical catch yourself akwa nipa bebo dompem no na hu behia se de dokodoko be fe binim no a miso drink and 5G meza and betumi akọ na de aboa manager Daniel obepebi ato ewo Kumasi a manager Daniel owo 21st clinic ehwa overseas abusu se cha ewo ho kwa ene tutuom ubenya bi ato ewo manager Daniel 21st clinic Bikan supermarket sister sewa abawa ewo post office anomanye kwantano so ubenya bi ato Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ubenya bi ato wabua kwa yekọ ne koto mizo drink ene 5G meza ewo ho na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi woni via pick park no ene di ehwani mu yemfre na Sachi wa homa tufo so 0246270221 0246270221 ana 0558 106348 na Sachi ne manono kwaku ochiri Company Limited epoe mantemu Eastern region yakwa kwaku ochiri ho wona wo fuase agire bi wodane ne potemu nyina kwaku ochiri ho eno kwa obenya mizu ene 5G meza no bi ato 0243329414 0243329414 kwaku ochiri Company Limited ne ma enono KF Kinju Enterprise enom hotel ya so ame ha ena obehu KF Kinju opamangwa brusanim eho ena KF Kinju Enterprise eho taxi rank hono a woni no ene di enhwani mu yekoto mizu ene 5G meza ewo KF Kinju Enterprise abusu ewo ho yemfra wo mo ewo ahomatrufo we so 0263752944 0263752944 yekoto mizu drink ni bi ebeboye papa 0551 931 0551 931 0548 931 wo so wo wankasa wafutu sem ene say hello 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 what is happening? Hello? Hello? Baby, I'm free udin. I'm free maduna. Ajwa wafutu sem ene say. Hello? Ya besre ya hwefo ne atiefo no nyina se so ofre ye ya ma volume of TV set no emra from emwa ebeboa madwumadie na koso ya kasa asemu ya yentiase hello udin baby afrefre efamila na azama kasa sitako nana yentie wafutu sem Pacho ni de nyame Sompa me fitu sem de kakrebi bi kase hwan na odon ho asem ano so ya asem Little baby want to Nipa so what is saying akonu a obeye obi di no want to them or haniso it is in Nipa so ha ikini you ana is that the Bible no come as I say my fire ni Nipa so it is and I know you obia pa no ntu Yakobɔ so onye no mompai Yakobɔ na kasa de boan adama okay hello okay yey Osei I love it. Lele. Onza kaka no. O mani gadi abrobe you. Atiasie. Me do this so. We say because bana appointment again. How dey measure mo. Aha, we dey very fine. So me body to engineer ke di je you go business no. Afa
Sanka Bobby the Banana, family papa, much of my dinner, and they keep him. I want to be a dear who I don't catch that and tell you. I'm so bad to want to do here. Over, obey the hall, over her, oh, so this heavy. The moment me told me, I've been there, but I know that that's so they are me, you can make that. I'm going to tell you, I'll see them by another. I guess it's okay. Hello. Call space. Yeah. Yeah, call your name. What food to say? I'm telling you, Osei here. Namaste. Nyama company. Nana, Indian say. We are by an outing dressing now. For the Kim Prano, who are there addressing what I'm gonna say. And when we are now Kim Prana say, Uyang Walia, and when we are would be better, won't say, I'm a veteran. Who are the Kusia, the same thing as that. Who about our for Jumba could not have anything. I can't know you know, I turned up Nabeti, I can't know. But the thing, you know, to go up and a senior sofa. Very good, maybe an individual. You must say, okay, hello. Hello. Hello, Polito. Yeah. Mediane, starting on the cassette, I got to Mammy, ain't you what food to some say? But who say, a party in Pepper or Nama or so number. This one, this a year, no number say. That's your friend was sharing ma. No, I want your name and Nicola. Asem no abosui. And no suit to me for our papa. Okay. Hello. Hello. Udin baby afre what food to some. Baby any. Mommy ain't you. The foot is on the fair. A man I own, I interview. Only a man who. Now they say a man of Mama and Colano and college your heart. The wife here. No, I'm going to do a tasty watch at the parcel is your Mikan and Pambo Stella. Or they call who are a same crab of currency as well for them. See a man of the million call. No, okay, last caller. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. If you have it, yet you were food to some. if you for one, she had the. Because I don't want to. Never talk. And on the far, Sompa FM. one man be brave. The same thing I was how. I don't know. Yeah. Oh. Okay, I do a friend who enyina ebesi wonderful. My mama usika shobotum Sompa sika promotion. Sompa sika promotion. Wonderful we no libi no labalaba. Wana wadi bi nyina no. Duru baby aya na brenu ti no. Ya na yentumi eno mo entwetwe nkomo. Nanso so no omanfo dia na omu die ensembe na omu kan omu se we die eye no libi efiri se maka kiro se entoma wo wi ankoto no na eduru su wo botom eye Sompa sika promotion *256*3# eno any short code no ubetumi ede abadwumadie no so ubowuram eye 5 cedi eno ti dodo no abetwa no ena ebema kwan na watumi ede sika we ebi anwumere ya we instant yensa na yempon no ye 2 draws na watumi enya kakra ede atu botom *256*3# eno any short code wa ubetumi ede abo awura so no wo so wafutu sam ene sei ene ma kwan ena wo kire wadwene no wodofo ni nyina no odi ewotwa sa no se onim se na chiachi ade a na ewo se Asem Mpe Nipa dwumadie so efiri dwada ebesi ni fiada so no esrena ye de afutu sam ema ye ho efiri so bi ani ho awapa afutu ene atene ho ye obi ka etra santeman ye obi kire asanteman ewo dwumadie we so ye ko computer so adwedie mra sesi ya ne ento aso Pa achedie. Yabo
yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 ediye waso yeta 1 media bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode dum yen no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million wo se 1 million wo de beto akoko me beto akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwanu ne sa eni anwanu sadi si no so nyame nhiramu pa moya ade pa na yesika na yentuma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi Rebe na etete o ha we say syphilis, hepatitis B, chlamydia, and now do so na be me mu hihyew, and stroke, and kidney problem na ma na ata, and now what safety, ugo fear efie je na gidi mesrel, and know how to work sharp. Dank natural health complex abamam. Mesrel ba dank asua ya, your machines na wo bro. I dey be ni preview. Ye uba ye fie do kan. Machine na be kire say nipa si mesi fe grow we man. And I say every night we pass me so the drug account. They will do suit at a share the mawa, a 2 house ma hotel. Mr. Who fear ends now. His screen is with numbers to face here. They should be covered Dank Natural Health Complex. You bet 2 years I'm on what for. Dank Natural Health Complex. I'm to feed. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mama gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka eda wo so yale akuranko eda wo so utoni ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Brakasa ye duaba won waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhyeɛ yɛti anɔpa ne anwummere wɔbrɛ a wɔdidi awie wobɛnya preke powder to King's Walk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantua Herbal ne Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 Preke powder ɛyɛ aduane san yɛ aduro FD ahwehwɛ sankratoe mu agye atom. Okay, yako adi akoya nim ya mahwafo de tiefo nyina kwa babiem eba de asanteman agyatum ene apotwe no ye obi mamo anoten papa ena apotwe ye de eba no echeda ene anoten papa odofo na apotwe ye de ebre wo no apotwe ye de ebre wo ne no yiwasum ne tie kire se enanya asem ketwa apotwe no ewiase abrabo na ye bo no srena owuo tababi twa wo owuo tababi etwa wo na abrabo a wo ba wiase bebo de abrabo na bebo ye abrabo a wo bebo ye no edi abrabo na bebo ye ebinom ebeye adefo ebinom ebebo bra se ka abrabo padia na ebinom ebebo ye ne bi su bejabi ena mi busa wo se akuku dam a wo mo etiase ene akuku dam bi o mo ba wiase o mo ja hoko ehefo ena edoso se wo mo tiase ena da so doso ana se akuku dam bi o mo ba wo bra ni bi ekono omo edoso echei atiasefo no eno ene apotwe a ene yede ebrew ni nyina eye wiase mu ansem wiase abrabo omna samoa voso me da se nanso apotwe no ano odin asafo mu like Peter ke do gas ke bebia wo bia me chiawo Ibo national ma me sara ko bia me nwa ba nansen hu me ache kwa bukakra one gani bebia mo bia ne no bro nya ba ide ofa ba bia watu petetu fa ba bia watu petetu ofo so be ma wasama wo de ababeto epronso na na de abeto pronso no ano odi na nhwemu ni mbaba mu wom ti asem we ye pa wa wutie me tie ne ye akuku damwa o ma we ka obi ya akuku damwa obi asabi enya ne din boda anade obeye to ho no ne din irada wo mo afiri mu kɔ ene wo mo enne o mo tia se egusu bo mo din enya ne yeken ayefo na dɔɔso ofoso men o mo na samoa akuku damwa me ma meto wo mo ameti wo mo din a wo mo kɔ dɔɔso kyɛn akuku damwa sebe nei enne ya me ne o kasɛn yehu no yehu Sompa FM enne ya me ne o kasɛn yo o kyerɛ nkan wo nei akuku damwa mo wukɔ a ye bo mu di pagya yo mu anyo o mu anka bia menu mienu anka yente ha sɛ akuku damfo no ɛdɔso na de bia no duodi animu duodi animu no ya na duodi akyire ni sua duodi animu nante empanifo sɛ de wadi kan yetu na kyirigya onu obi ku afuom no no di kan okoso gya no nti wo a wo wadi akyire wo di akyire no ba na ho na okotu gya de kɔbɔ ayeda ya mpesi edi mutie sa se mo ye pa akuku dama ebudi obi nim konfa no che obi nim ne da eno mo obeye ye enne nipa faka ekohwe no ma bi obeye ye anu odin me ka se me koni krum sene nsa wo de bone abom me de to aware ene ye kohwe ene hwan na so obetimi de nsa abode bone sebe abuom Adolf Hitler ye boni din Hitler di wodi boni di wodi boni edi boni di wo ye odi no men sanchane to ho de sanchane to ho o ma wuko o mo doso ovosu
Martin Luther King America ne will be quiet. Yeah. Luther King, Martin Luther King. I'm gonna fight here, man. America. Yenya Ghana, how about Hanumwa? Ye were kuku dam foa, and ne ye bomudia, near Salutu Omo, ye celebrate Omo. Obiu, and so, and like it mean independent day, I will be home. A kuku dam ko. And I didn't hear and ne pa didn't hear Miss Sama Yakin. Yenim so be a from with the name a program near yes, Kukudam, because minim the Jamaica, a Kukudam ho, Nancy per Kukudam or Mawu, or Mubayan Sanchrani or Mawu, any nay or Momotoyan Sanchrani, ya almost what Tiasi, then a dose, Sunday Pacheco Munteni, will be uncle Fanabone. And now, Uber Red Romua. Yawa. Uko GBC 1 GBC 1 1 kote 1 and na ye bom mudia na ye sell to omo enne ye timi do omo nu nsam etra haka even ye Ghana high kra kumasi ya nansen ya kra no ye nya ya papa mo friend say patuotuo ya mo aponko mo satam ne ye tese hwan ofa ye subonte mo masa ewo mu se omunkwa nanso awanwade o mabeye ene edi bi to ho ahemfo akese tina meka se di wodi kan ene tuna chiga dabi da me pesa me kira se wo mu o mawuko me ka wo mu a nsanchani o mu ba me de brede masam okay me de brede masam o mu nyina wuko ene ye bɔ kwanten eduru ba bi si a na duru asie ba bi si ya obi nna so ye ko gina ho twa ho mfoni obi the statue esi wo that me which say on be di dwuma pa ye kai wo mu de bia tina nananu mu gu nsa ye bodin frɛfrɛ wo mu wan frɛ mu a enye yie enti akuku da mo mawu kɔ de ovosuo eden omodoso papa including ye ne anansan akora ye wa yi yenwie papa num bia ye bom din asabe onasese mu asika ye kasa sikafo ho kyese anya asem ketwa ovosuo omu nyina wukɔ ye bom din a ye kasa ye bom din a history no ye ensanda enei ye tega na obi kura wu a na obi bosi first obi wu a na de tie nie wo se first ne wona nanom asabe ye se waduaba bia no mo memene na eden because obi wo ha wo adwen papa enti ye mane nko na wa mena duaba no na wa tena wa na wa kyerɛkyerɛ nkora de ene omu nyina eden hyirabasa sampanifo nyina kɔ ofosu ye ka kuku damfo pa o mafiri wiase a ofosu enei untim fa kuku damfo mo entoto kuku dama omo koda okay te kuku damfo de omo kɔ dɔso kyɛn omo ene yehu okay pokwa bena ofosu me da se me che madafo nyina ne me sem ne toso eto obi anfa pani bi pa na me ye analysis kakra o se makosku kakra minnimu de adwene so bi ntimanye analysis kakra o hwe print ya enmunyamfo nkwa ne woso ofosio topic ne say omo tiase omo ye kukudam ani omo ye kukudam omo wuo e for the doors wa am I right? Yeah. Okay. My patient number 1 is omo tiase no e doso sene omo wuo kukudam a omo tiase no omo doso sene omo wuo. Number 1 Honorable Kane Japan oye kukudam owo sika yie. Number 1 mo twetwe yie. Number 2 Yewra John Domani Mahama owo sika yie otiase. Number 3 oboko Asante menyina wura otumfuo dasibere me do na ka asem o ska oye kukudam nkode mbotum otumfuo ska oye kukudam ada ofotumboa yeko yewura nanado danko ekofoado wo ska oye kukudam
ye ko despite Peace FM man UTV man owo sika me bacho wo wara otiase ni nwie bi ka no ye fa no ofoli kind of ofoli sapon oh to wase omo am sese see me bo bonfi obo boyem am water wo sa owura no under this special ice special water special coke this way other bunch the difference neat fufu neat benke ho and a neat plantain me ba wo wu otiase kukudam me o de wo ye burukutu bonidi ma me ba cho obibini wo wu otiase wo ye kukudam ye wura ye wo shepankro no has akire wo ya wo ye ginger hwan ginger number 1 ginger number 2 mi wura findin ogu ye ofoso na bo mi se wo de mabondin wo de je bone doctor Sompa FM doctor kokuoten doctor kokuoten ka wo otiase hwe yemra akokuda so doctor Blessed Foster doctor Blessed Foster ibacho wu otiase 21st clinic across all 16 regions will be ho enye no kwa wo company because no need din edai etna so tare one media ni dia Sompa TV dia Sompa radio dia be ba chaw ehia no da yenko Kesben despite ayi Kesben ye kwa Kesben oh na ndese di pe wura fi bi no busara sanye bone wantima mu bo de mi bo bonfe ayi Kesben Kobra kese mi pa chaw wada wuruma woni sika kukudam yemna sabu jan wo sika sabia pia wo sika minua panyina no bobo minua kramna findi kakra be ka chiro o ka deswate mo ho se minua no na findi be di ndiate bra min kwabra ne kase akobi efe ne ekon obonyum ekon me ba to wu otiase akobi efe ne 50 cents onya ukudam enye kwani nyakopon wonti man body e mi na me bom de no omya ukudam akobi mi wura fi ndika ka wadodo tati swato no wode sika ana ye toilet onim ne si nyina ye gold o ya brantie ni o rasta anyalo o abrochiro ye fro say kai onye skani yemra Supreme Court judge panyini achukuba waya kukudam onye skani yankwa mampon ukrom wo ohine kasiye me ba onye skani tapa mahine onye skani ofisu mahine unyan baby kwaye ni onye skani onye wo odo ka bla kukudam musika ewo omo meya yesem bi before the kokotro e koko board aye chinin onye skani opuni wawu ye mami ya na nse ye ko se skafri ni damu ya Cecilia Ofali mi pachao onye skani dapa onye skani what just say don't bush me Escafo! Oh, brother. You the young kituam. Akoya Osei chairman, Washington region, MPP. Akoya say, Untumi. What you got to one them? What is going? What does it? Blah. A kukudam ho. Escafo. A brimpon for ho. Omo mu ye nsuo ye from
ZET ne friend Z water they say brukutu man onwa mabondin wow bla me pa cho me kan yema mienu yewura akosi safo kantanka me ba chao de oboni semana TV adum aso no wonye skani wow otiase anyo na ye pray wonye machine go wa asojafo timni kwa kon kantanka wow otiase ye wo kuku dam si no bo wo on se bomudin a ekasem ye bomudin a ekasem midi wie me come last one wo we so wo wie na wo bra midi wie kura Kurumi ha kasa takum pa Sompa yewura papa ya tentente obedi president yi kofo mi pacho won jase ni nwia na nani akakaka kama no won jase doctor adokofo mi de manuasi okay kese kuku da mo mtiase no o mu do sitro mo wo okay mentima mboni nyina o ana o John Cena ne mune sakrofo mu awo abrochei Patrick meboa mi de manuasi okay na che so di sise omo tiase de dos wusika tiase sine omo wo de kakra bi okay kantan krakan na no kwasem ne se akuku da mo a omo tiase do so chen omo wuo no gaga ekwa omo nkataw okay no hey omo wuo no omo nkataw just all the list aba me anya list ne kwa na omo wuo no omo nkataw me pa cho big Sompa FM computer ba yes ye wo computer word me boa machine yi senye computer ye betime ye adwuma da ye tumi nya adwuma onti ase na me pa cho omo wuo no hwan na wo sika David na ne ka so sika no kwa no ni hu akwa no okodi obi yire no no ntwatew na wo ni hu hwan na hu David account mu da no David na ya ka na asem aka no me pa cho David hwan na hu na account mu da ya twere keke ya twere wahini Solomon King Solomon na ya ka na asem no me pa cho King Solomon na ne bank account wo henfa na sa na ne bank account wo henfa ye ka escafo mutiasi o ana me catch on computer pray to me tuo no print aluprint ye to me fa nipa na de nam wiem no basa ye computer bege to da so ti ase omo ma wuro ma nye hute feteke what you say etikafo ana titire omo ma wuo atitire omo wuo ba ko pa ena ye Yesu na Yesu no kra no Yesu no oro kro ba no ni ba bi da Yesu asema me ka cho ni ye Yesu Kristo no wono na metima ka se oye ni patitire omo ma wuri nyina no wona ye ni patitire wono kra no ni ba bi da na Yesu dan we eno no aka kire ye se Sompa FM okwa pepe ba bia ma yen aba nipa no ni ba bi da gidie nti yenso ye giedi na eye no kre san se gidie ni mu an onipa nso nipa wo nso ani eye gidie na se na nya gidie na e ma ye hu se me papa nie because o ma me we papa na nyina ba bia de obi wan sa branch bi na efie ho no o sori anu obo base mu nko dwale mu nko school eye gidie keke na o ma me de obo no fo anu ni nyina no wo hu se ma me ni nie wo hwe nanim wo so the same thing ene gidie enti o ma wuo de wo titire bia ni mu o mo nka taw
What you say me pacho kwajo kansan wo ye titire eja ko ye titire e ba no politics mu a Canada Japan wo ye titire kwa chen obia wo ye titire o wo ska nana wo hene Canada Japan ken akopra ko nya titire wo bia dwuma mani panya bi ye wo ye titire what you say me pacho e ba no football kra na football no aye ka no abrante no aye fe no Ronaldinho no nipa bien won mo wabasa ase so oni bo chain ne da ye kan football atapoku be ka kiro Jeffrey Sale obe ka kiro akomea nana boadu nkansa boadu kramo omo be ka kiro because ye kan sports wa ye Sompa be ni aka ni nyina ne ye nkonso utie wo mu nyina be ka kiro Ronaldinho wada so te ase Abedi Pele wada so te ase Ronaldo oda so ti ase original Ronaldo Brazil ni no kra no oda so ye den eti ase enti e kare ball kra na wo mo ti ase no wo mo ye titire no mo odin enya nkrofo na first ball no na ebo ni tinko Sompa FM wo betimi ball ko wiem no wo na waji din dabi na anyomtofo no na Paul Kwabana e ka asem e fa ho 50 cent wo ho no mo lewen wo ho Jay-Z wo ho mo tie Jay-Z wo ho obede pombede sa akode na bodwe sa ese medie wo ho ni nyina no Shatawale me ba kwa me se dada bo Sakawale nyuma me ye Sakawale wo mu nyina wo ho omo no mo tie sie no a omo wuo no a ye ka no mo ni hu sene metimi aka cho pain se ne na nka Bible ba enka nkrofo no a se ne ka se ntwa Bible ebi kwa no omo ana womu di wa Bible mu no enka omu di kwa mpie mu biem ena na nka etwa Bible nka bo se Shatawale nguma edikan etirenum enchichemu nsia obekira wo se wo enipa wo hono ma wo ba mu Yenyina ye tie Sompa osekufo mu ho dabio me pacho wo enipa ye tie ase omu ye titire ye ka omo mawuo no a eye book bi o eye book ne atwa ne emo mo ho aye huhu me ka kiro plane me see wo mo nipa free say ye bo wiase enipa betimi aka kiro say ne huhu na ye Yesu Kristo ono kro ba ene oni ba bi da ya bo na nye Yesu ne ko me pacho wada ro me de ma samba wi no enye Yesu ne ko wu no nwa abuo mu no ono kro e wo no Ghana hanke wo na aboabo ena ne papa ye kapintani wangunaga because na ne papa ye kapintani honom na kapintafo wo so ti ase ono ne nipa betimi aka say wo din aside that no mo wu nyina ye nkoso ni nyina mu no me pacho wo ni nyina mu no wote kokoso so ti ase otumfo se tutu na mayi me cha no na masa asole na me bodin ka asem bodin pa wote ase wono kra no wote kokoso kra no wotwa wo nyina na me da ase 0551 0551 0548 31 akuku dam omotiase ene wona wawu henfo ena edonso wei ene asem wa edaya proso na fie ye keka akọ ne akọ akọkọ me ya no hello yeah Avoso man Pizarro ni medodun kinkesu. Yenti o Pizarro. Avoso awufo no avoso Sakio mo ne Ananias no voso na omo wodi ewo sika elefo voso timi kwama adafo no. Okay. Hello, Majo so Peter as of Moonlight. We Peter as of Moonlight. We go to kuku na mo ti ase no. Omo no se cha omo mewu. Like Peter as of Moonlight ka se ni we for amundi. No. Hello. Hello. 0551 Hello. Hello. Baby afrefre udin. Baby. Majo so pani pa udin baby afrefre. Hello. Hello. Udin baby afrefre.
Osei Bema. Ye. Bedi de. Bedi de nie. Boss, bedi de na kasana. Nipa yira ye modua. Nipa ye modua. Yenti o bedi de. Osei Bema. Yenti o. Bedi de ne gasa. Bedi de yenti o pa. Kasa chief producer. Chief producer so only two. Meta na tede de. Okay. Meta chief producer tede de. Okay. Hello. Baby afre udin. Ayo kana te go so, e fam Danny Boy. Danny Boy yenti o. Okay, the mother to say, I want mo be. Okay. Again na ma mu ni ho. Okay. Hello. Yeah, me can say after eat your bila. Panipa yenti o. After the phone so mama. Hello. Okay, as a 4 doors which are momo. Hello. Good evening. My dear so Panipa udi baby afre. Your friend Atie Bisa. Atie Bisa. Me firi Maranso Antoko. Yenti o. Me fa cho se mo ka se ewufuo ne akiasefo dia ewufuo no ewo eye kukuda ne di se wo the Bible mu die eye mfato ho. Bible ka so bi ye de fora. Egi se di ka wo sakwa o. Enye mmre chense eskafo ni bia. Ekini mo mu die mesusu se wo no ewo eyi chen akiasefo. Okay. Hello. Hello. Baby afre udin. Pacho me kaza ko foria. Panipa yeti o pa. Pacho, omo mewu no. Omo do se omo mo ti ase no. Ye boy bi tombo mansa musa bi. Uni mansa musa. Mansa musa kankan. Sompa FM. How are you historian? Hello. Hello, good evening, Fusto. My Joseph Penny yeti o. Me pacho mu kasa no. Mo go di ni se omo atia no. Ewo ni mo nyam to mo ni no. Ye wo mo wu bi ti se Michael Jackson su GD pounds wo. Ye ga kwahema bi ti se Elizabeth. Onu su GD pounds wo. Ndo Fusto bu ba aya emu go ni ye kakra. Mo sino ajen se no. Antie dia okoma ewufo boma ewufo asemo ka peso ojeje ko hen wabo Michael Jackson din wawu wabo Queen din wawu hen na peso de ko. Hello. Udin baby afrefre. Le ba je fe mi am ka te fi nwa ma se. Panipa yeti o. Le ba so ye fe mi am ka te fi nwa ma se. Yeti o pa panipa. Aha, me pa to me koma over o mawu. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Again free Cape Coast. Okay. But omo wu no mo do fe chen ni omo mo. Okay. Omo mawu no edoson. Hello. Udin baby afrefre yenti o. But your friend atama ni ka se free baby ani yenti o. Baby ani. Mami yeti o pa. Oko. Hello. I'm free. FM seto. Sato yenti o. Omo tia. Edo si che omo. No okay. Hello. But I'm ka se fi asase nyamai. No okay udin. Ba che FM dani. Ba che omo wu do si omo tia si bi. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Me kaza su kono, ndi kwa mensa. Kwa mensa wadwen kire yenti o. But omo wu do si che omo tia. No okay. Hello. Ya basra se ya mamu entie television no ofra no am yedi nkomo e wo phone so ebebo aye pa. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Udin baby afrefre. The baji Efrem Mohammed.
Hello. 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 Baby, I'm free with you. South Africa, so I'm from Ebenezer. Ebenezer, ain't you? Yeah, just I tell to David Dimon. David Dimon with the gold. Lay a gold when I David Dimon. Ah. It took come on. May come on, okay. Hello. Oma Mudosu. No share. Canelo, this is a fan guy, you. And on your mom, does a chair. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Oh, because I'm speaking, I said, Mom. Okay, yet you. It's me, Baba. Baba, yet you. And I will be saying, Mom, about that, I think I better 100 and now. What's it say? Because I think Kenya is a mom. And I meet you again, children. Mr. say, Mom will about that can someone set to pay 100,000. Okay. I just say, Mom, hello. Yeah, but I'm a couple of not with Scapa. I'm on my room. Could ask our call. Okay. I chimako to scark also. Hello. Oh, yeah. Yeah. Mother. But you and a question to some I'm a team manager. The way someone for now. Why? The way how the folk manager. I fed there. Someone for now. And two fine. Master, more wood come with what and for more dollars in one move. Okay. Hello, last caller. Hello. Udi, baby, I'm free. Why? Why? Hello. Hello. What's it? Why? Yeti oye. This is who Amana. That's all right. Okay. No, we'll scap on the talk near the Beatrice. So, okay. Okay, yes, your cuckoo dam. 1 hour yard before a tiasi no more woo him for and a doso. Moke kamu na yanko. Na me catch yourself some Pasika promotion. No, as a cuckoo dam for Sicano. Or my wound a quadroso, so more Tiasia, and then a paso coca more Tiasia and home, and Untino, Memo some Pasica promotion at the Atubutum, and Yasa Ketua. I don't think a star 256 star 3 hash. Star 256 star 3 hash. And some Pasica promotion. Or for say, Omo Tiasia no, and then Omo Ebe Winidia, and then Memma de some Pasica Naka. Kwaku. Eti baby akwa kudruno me pese omo de less than mama eso omo de ba near South Africa no mo kin bi na friend Kinzuru okay wa mo ne tetefo na ye gold okay King Solomon not the gold so ye ne mami ananso ko ye Queen Elizabeth masa de asana mo kan ye ka sama system apia sikabu entuto bibidie okay masa ye ka sika wo se yi wona sesemoni ade hwe ye wo kin bi wo ode ni kro mani na tu kwan wo yirai na ye gold tete no enya ne ye no bi ko horo gold na ne hu nya ye fi ne nya no wo mu de no mu digite ye ka semase masa ka semase system apia pokwa bra wa nya de kra wo ama wo suare sikabu entuto bibidie masa jajai adefo ko ofo so akuku damfo ko ye hwe ma meka sam tro hwe MPP ye ka de odi MPP si wa na du adubu ahemo eso ne ko adubu ahemo hu ne da bi e okrom a ma se ye ka akuku damwa wo mu asebe wo mu gidi ane ye bodi ye pagya emu ene fre se akuku dam na nya Stephen apia asema ka ntuto bibi de sika wan ka say ye kwa pachaw pagana for what is you Ghana for papa bra yitio bla me fana de issue no adawroma Prince Charles oye wanya me ba cho wanya na queen for United King o ma me ko yanza adawroma to was otia ka odi wi me ba cho oye Ken o de ken me das eye ensari
ye nyafo what's difference near say Ken onya Queen yoba and Ken no we na mo man friend oh minim sao eto foso Ken no be say friend prince no me pa chawo ko afere wa kan yi oh na se hwe no na won tiase na me wani kwa so kasa kura be kase me sister yapia anu na wa sa se hwe ye ka kuku da madaso na okay another driver aja mo mempo we ka also babo menfe me say Kinzuru okay South Africa Kinzuru masa don't go there ya papa King Solomon Donald Trump oh kwamna jaw me kwamna cha Saturday ya their voice ko bibi na jai Donald Trump kwamna jai Barack Obama Osei why Monso menko na okay me no kwasem ni say boko guys what's it Queen Charles what's it Queen Charles we are super what's it Queen Charles obosio yen kasem we me pacho just time e fere bia ye be ye debate bia no o so yen to so ade yen ye board o yen to so enti be obegina bia no o ja no o wi no chese me na mama ni para me ye board o yen to so onye board enti yen to so no o ye mate ni and I say I say a tier for private me I can say because you debating me munya mutumi ko kujina fan ma samogu baby ko problem ni mechi bia mewe obi a wo kase mo ha wo kase Queen Charles hey what's it Queen Charles oh no what's Stephen Apia on the linya na correct no ah no kwa kuno say e hono ye de what's it Queen Charles oh me na ba to mama ne ba no mama ne Queen ana oba no Ken ekwa bi so pokwa bram ne ya adwene o say London no mama ne di su ache etiana ne nyina no ya na amanfo kro e kakra omo ka so hima kru oh when they say ai ne ne ha de wo de ho ba ha enye yi na Roman father bia ne friend of Father Teresa Father Teresa tipo but on you no kwasem ne say yeah me pacho enemrem ene tete no ehefo tetefo ne enamafo ehefo ne sidan papa o no nya ye ne oh me pacho no nya wo adwene me pacho ya ko akoyanim ya be ka se akuku dam omo tiase ene omo mawuo no omo mawuo no enya 12 ene omo tiase no enya 8 na che se omo mawuo no eya adefo wo muna samwan ko ne gina ye enti omuna samwan ne wawi ni ne be yo laja na yo laja ni ayina ya kafra mba no enne ne ye o laja kese history ne ya ka ho asem no me se Kinzuru okay who can why one say Kinzuru okay masa don't go there South Africa Kinzuru masa ye won me say guy ba ko me refi ni din Kinzuru ha Queen oh no say Kinzuru ha Queen Charles no so ho me say guy ba ko me say obi kan me oh I Prekasa powder PPP Prekasa powder eno na abadwaso na wona wode prekasa powder ba ye no obo herbal clinic say prekasa powder no kono ko pabito efiri se prekasa no drupa na prekasa no akasa hunu sa no wode enua bi no atwetwe mu ahoden no wode aka prekasa no eno wode aya prekasa powder orofo sabre ya mene wo kasa no omafo dodo no a na apribi ato efiri se sie ka komayade paade a prekasa powder etu akomayade no ase afei anemia mojawe adropa kese enkanka apemfo no omo no prekasa powder ebeboa wo mo pa orofo sugar level no anodene yampa prekasa powder ni bi na yenom cholesterol no srade no juni padua no afa na yenom prekasa powder ni bi a
ebeboa ama sadia agina ye nipadua nyinada ne nyina ebenane imi booster no na ekotia ya de bibre biada ebo unipadua mu yankopa preka se pada ne bi na wopemu enkyiremu padia obo heba ene betumi ama wo nkyiremu pa obo heba e wadoato adumanu na wope bi ato obenya bi odani heba apida Mr. Heba KNG atonsu ubenya bi ato yemfra preka se pada wa homa tufo we so 0249761508 0249761508 and 05747250 yako adwato adumanu na yako prekase pada no eho enkomo na yeni 21st clinic sciatica expert orofo yeko sa sciatica yade no na sa sciatica no 21st clinic ba ye no hu se yade bi ye frɛ ne sciatica eso sisi ye fa osrem onako koma kosu na ase atwu jim entirim yade sciatica yade no ye papa 21st clinic se men kan cho se wode ye bibidro ya ye kuromu haban ene nubra no ene hini no ena wode etu sciatica yade no ase 21st clinic abaso body awagye no odofo yade bibre bia da free utunwa no kosu na ase no otu ase na wode amawo ye na ye ni enko 21st clinic ni enko sa yade ama me ne wanse yade nipa benya wana ye yade dia ye dan ye ni ahwe 21st clinic obetu yade ase ayade ase ama ye na ye tumi akoye nwa so abaso body pi ena 21st clinic wagye laboratory ne scan ni fidia wudo pi wode wo fam 15 branches ena wo Ghana mem ha Kumasi Esha overseas Alpha Radio Nchemu wa ena ubehu 21st clinic Council Quarters called Johnson Obuase ubehu 21st clinic Domi Market Accra 21st clinic ewo ho Sunyane Kranza Techima 21st clinic Osinyemini 0540311311 0540311311 3A Herbal Center or the 3A Coco Capsules Coco Master or the Abedjaso or the foyer Coco to Coco Nase Coco ya de bonne papa the poma to say train anodene papa Coco Amato no canem amo nifra or the true baby as also posa when no wanino zozozondo true baby out to me when no a pimpia com Coco no and yes answer no and your mabisi si widium to Coco no and ASM or the four true baby wujadi na wuti ho na eya yentide eye Coco emwa no bi na hawa adwene saa no amaman agina osisim eye Coco no nipa biada udidi ko nipa duamu Coco no na house ano say ye konia ko petri eco capsules Coco master ni bi ato kolinaka ba dani eba Mr. Heba apidank okwa obenya bi ato 0546107107 0546107107 3 eco capsules Coco master papa 2 wave product abega so order for 2 wave no wode ampano enya asem ketwa Indian ronko Indian Nunkwa, Indian Nunkwa, true word for some country say, or the vision capsules no ebi abegaso, a debia friend Yadia Hubian, a true word vision capsules, and not what they abba, prostate no ayakase do, or therefore a mu abai, a true baby would Johnson, not a gushu, so Bema Johnson Nento saying what Johnson Morning Kahuru, a true baby would Johnson, a good trousers in him, a prostate no anamas annual we abba, a true baby out Johnson Crana watch him, now the Timmy Johnson Crado, Timmy Johnson, and Jumane Brosto. Ni nyina ya de prostate no ene ho aka yenko padu papa ewo true wave ono ene de true wave products no bi aba wo de esa ya de or the main fortis abedwa so or the joint fortis abedwa so or the lady 40 no so abedwa so or for eboa ne tu yade asem yenko true wave enu a wo de aba no nyasem ketwa or for duru ba bia na wo yematim obesity no osododo ne duru ba bia tu se moja no so ani ayefion yenko na true wave ndo a wo de aba na ye de ehuru moja ani no yenko pa bi enom na emo ye pa yade ben na de call true wave for ontumi emo wo 0206 595707 0206 595707 and 0558 724-302 0558-724-302 True Wave Product yanko na yanko pebi Joe Apple Electricals yanko nyanko to signal cable papa yanko power ya so na sa akọ power ya no nyina mahode na efamu yo eno tiboso me beso no na bela ye de brown ketewa bi o signal cable abedum Ashanti abedum Kumasi Joe Apple Electricals
ono ena kofa signal cable aba na signal cable eba ye no enfiensie ni amanfo atu agusu no nya asem keto akra odofo se onni me ba ya adwene fire service for kro madwuma ye no eya akofom pa na wote nwenwen kura wukuru mu enche achepa signal cable amanfo ede woya omodan no eno ene woya papa woya we na amanfo di ho dance se ye de woda no Ghana woda no ene ye signal cable no te no metumi aka chu prim se eye Ghana woya pa ene signal cable eye kopa woya ye konye kotobi Joe Apa electrical say empemprade bi ade woya fie bia no okwa ubenya bi ato eno ti odofo ye kwoto underground cables na ya to transformers ni bi ewo Joe Apa electrical there odofo ma ye yire fisi ye beto woya papa eye signal cable a Japan house oni MTN abrosano ene di hwe ni mu RCC tasiro ande nyame ye behu Joe Apa electricals na ya kwoto signal cable ni ebi ye mfre Joe Apa ewa homa tufo we so 0246 905898 0246 905898 and 0543934550 0543934550 a Joe Apa electrical nema enono orofo Osborge Enterprise from Osborge Enterprise saying say ye per TV papa na ye to me edi adwuma ye per TV papa na ye Asem Mpe Nipa Sompa TV no be dia Osborge Enterprise and a bit to me ama TV papa was se wo fa free or any chrome UK abrochimem and a deba was men kan to say Samsung LG and Philips no TVs and offer if we say sa company we sa brand we TV and a papa or a phone to TV bi na watch mienu na lie about betum emwa ni na ye flat screen kwa and na waton was it hotel and stored returns no and na or day every UK abrochimember yanko Osborge Enterprise na yanko to TV papa wabu akwa wane twene akodua JHS no ene di enhwani mu Dr. Mensa from ho wo Ashtown Taxi rank ho na obehu Osborge Enterprise no si wholesale ni retail ni nyina da woyo eno ti Osborge say brey na o ma TV papa na ni abusuanu nyina enkonkɔhwɛ 0244 363 663 0244 363 663 yanko Osborge Enterprise na yanko to TV papa Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center awiye bremo Odi4 ba ko pe na waba na okon eje omanfo awiye brem akwankyere papa mensia hembobo ano Jaba Family House ho ena jakoko na so wona nkonua da wo musu nyina na bonsam ede bana to wo musu nyina no Odi4 Samuel ene betumi apaja ban no ede afri wo muso orofo eyeka na wo so ana Promise and Faith enim guase yade aye kwankro no awade no ye bisi basa akontusam no enkoyie orofo Odi4 Samuel say ade bia dani konua na ye bonsamsam yade no de ko hospital no yese yade na de ko hospital no yese se wanfa anko na wankwankwanko pe anu aye wo nyame nipa bi ho a yade no ebeka so Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center and I make come for na me de amount mention him bobo ano Jaba Family House and I make come for na me de amount 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 and 0265 441 995 0265 441 995 mensia hembobo ano eho na Odi4 Samuel odini djuma kakada yakon na ya de akoyanim de wo bano enya atase de wo bano enya atase na yekon ede akoyanim wei ene de asanteman ajatum Sompa Asem Mpe Nipa ye de na wo de asem asisi samapo menteme ho ase eno na de bedan a ye pa ne pomasi bre na ye de ema ho papa mema wakwa aba yeja ye obekasa de ama ye so ho mema wakwa aba biem yeja empom te sei yami adum udin de sei Ondidi Ibrahim Musa free hin na bae Toma free Sawaba new site yeah. Ibrahim wakosam ne san a wodi abedan ye se yen ene ebetumi aye na yen ko moa pacho mitukwa ko kata nti ne kata ho na ye wo me na me madam fo bi nso ya se ye nyina ne
yina full flight back when they call kata on but anye agent back when they call it the flight mo na yina ko sue company back mu nti nyina ye juma o company mu ana no ye say ne ye say ye be pe kwan a ye be fa so a ye be maybe yenye sika ne ke ya ko Europe nti umza no di adanse bi say man bi wo tafu for man say o agent a obetima iron aboa ya maya den yitima asa yeden yenye skini asa tu kwan yakobi foforo cause kata ho ne ara fokro ko ase so boduam na ya hye ho kakra na yenko brukutu bema ensu brukutu so boduam me ba sesi awate brukutu bema nsu na yenko brukutu ho every say ya kakaduro na wode aye brukutu no osisiri so na wayam na wode aye brukutu no orofo eduru babia sɛdeɛ akakaduro edi dwuma ɛwɔ nipadua ni mu no ɛno nti na brukutu bɛma nsuo na wɔde egu bɔtu mu fɛfɛɛfɛ eduru baabi asakyɛ no wɔde egu mu no kama na otumi sɛ taste no so emu damoton ɛnya asɛm ketewa ɔdɔfo eduru baabi a sɛ wotwa bi a bobɔ bi na fa didi na deɛ wobɛtumi atwa bi na wɔde didi ɛyɛ brukutu bɛma nsuo ɛna mekanfo na mede ama wo na sɛdeɛ brukutu no esitie no ɔdɔfo sɛ uni diye na se okonu brukutu na wanu su betimi akinu wanu besumi anwan eno nti no didi ya ana se onnom ya na wo pa aduane bi adi efiri se no onnom ya no aduane na epe orofo ba bi etonsa etunsa e wo manka na bi ada ana se okopa abu bi a busa se opa be mansuo opa brukutu ayede akakaduro no aye no ubenya bi ato kama orofo obi a woni mfie du nwotwe ontumi no brukutu debi ontumi nom opemfo ba onu brukutu a enye kra na brukutu no ensa bi ohwa a utumi se enenam fichiro nanso brukutu no de faako enenam no enenam pub ene ade Food and Drug Authority no waje brukutu bemansuo atum edene stamp no siso dimayam enyoma ekonkai yakoba bemansuo enom na enyoma enkonkai emfa emayen wayiyo no aponto no nyinada brukutu bemansuo ebetumi aboa papa orofo won na wobie pub no ebetumi akotobi agum aton ate emfaso yemfre brukutu bemansuo ahomatrofo we so 0244 620 294 0244 620 294 and I says 0244 833 562 yenko brukutu bemansuo ni bi ento na enyoma enkonkai kama panipa yentio pacho me to am senso no na enti yewo hono na ono di adanse se maybe offense or Kumasi for tafo 4 months obetima yere aboy tini me call the number man na me friend no busan say see na manipa bi say nti epe kwan say obetima ye ama ye say be ya e ba ya nanke akọ ti ya agin say nka enya de be ba Ghana ha say be che because you are kontu panikasa den kakra acho enti sa no ye ba ye nche nanka o ma yere akọ no so ende be o de Moldova de why was unya apply per wa chaye 3 months visa ba ya na woko na see you until so Obama no 50 million and san obe on the deposit obe then obe deposit service and o bibia we are na for what ya 15,000 asoso nanka odiare akọ na ni ya 20,000 tie was from January no na me yere nem kwa mo kwa me frame yere mpo na odi sika ne yere e kwa ma no to odi sika no ma no nti wo ma January February March ibusa no so bibia da na akwam ya ogusu ye bibia nti April no na efre no so ono aka che yere yembra no wawie bibia nam se because ye ho no ye adwuma de be se ye mpese be ba Ghana ha se ase adwuma no ade a wo ye na enye nwie ye ana ase bibisi so wonim se wa wie bibia ye ba ya na ya chakra be 2 weeks cause okaze ke enfa kata ho plan na yenko na say no we yes na say obecha akontum because o free kata no what we akontum wo sa be free house akọ we foforo no as enu so the same akontum no mo bet say ke ba fia ya cha be ne mu ehun ebusafo na je na ebusafo na eden dinchia ya cha we 2 weeks na esa free mu esa kwa en ke be boye no so bibia wa wie yan kweti sa deal na yen yan sambra
ne cancel sa offer na ye wo ho ye adwuma ye nipa miensa na ye baaye Sompa FM April na ne beduru ye call no honum wosi bibia wo na akwam abra mi so mi hu say visa e kwa mi won kwa say won send visa na ne hwe wosi wo ye mbra na wo bia bibia ye baaye be hu bibia mi kacha ye baaye April no mu no April May June mi hu hwe visa no na me say mini tata ne sa na me madam fo ko amedi ono so wakra ono do obaaye na nyina call no ho no say enche bia bia ba omukwa the following month na am no kan say mimi kwa me visa ba na me down for no de omienu na mo visa mbaaye am say me visa ba o say ne na me yo mate na o ka say me si kwa say that time kwa baaye o man ba gina kwa me free ho ba na me ni adwuma bia e wo Ghana biom nsi ska kra na me wo no o mama tena say sama ni na ska ni na eden esai etu e ma kra me eden me ko gi bank loan e na me baaye no o ye ya na me ko twa 15,000 na de car 5,000 very man 20,000 afedie ombuki ma na me nkwa odinde o say before me payment ko kan say ma cha kra ye 3 weeks say ma ye payment ni wi ma cha kra 3 weeks bibia o mabuki ama ma eden ma ko na msi yo na mko bobusia 10,000 ebe kan me sumi me wo 5,000 na me de kan na ye 15,000 na me de buy no rebre no me si be pai odinde echina ende echina obeye CC to yesa mu se ndada from April no mu no ebe si nda ye kase kura no hu hwe enti last no month ni mu na me yes sa dia oni sa de ni yam fam skere ma me kwa sa bank na me show me mo 4 months se me twa skana ma mo back ti se me ni se kasa me be payment within 2-3 weeks na me kwa na me yejuma na ka me de asen na ba na ko mo de skana de akotwa ma bank loan na me giye no eno su ni me hu hwe ni sa don fam sky de emma me na mfa ko san ko ma bank for no back na me si media ka wo na me hu no kwan be fa so me de be dandam ho kakra ma head e be si papa ide on ye de on fa so me scan ti mi twi ni sa be 1 month na for ma me 10,000 ne ka 10,000 no ka him say that ne Friday no say yam ya duma Monday de o de scan be de ba ma me kwase me nji kwa na ne college bi wo honum no so wo pa to scan de say papa no way or tafo formers on an office no or tafo formers patran na o catch us say odo mo ba Ghana mo be design wa hansan was the mo to kwan o catch us say ya kra ya chakra de 3 weeks ye be free crew mu ti usika ni nyina rutua no akwantu mansan na wo ba Ghana patcho de bi e ba ha na betua 15,000 ni so 15,000 na o catch the visa na ba no o say so we tua 5,000 a visa na ba na o tua 15 na aka no ansa na wire na visa na buy sa no ka che duplicate no sa visa no di mam na wo phone so as see di mam say visa na ba makoje payment awi afro family tukwa na wan fama tukwa na bio o si company no si booking oba booki enda echina menim de opesa o kire na fere me hu se Bangalore na me kwaje ye no so ene se be tam aso na me ko takin sa no ma me 10,000 say minji wi no nyame adoma di aka be so amere ama me sika no ko di ni ho adi mfie sei sika di no see mimi ye payment no esi as April no mu afi we ye mu ene say ni edbosome be me nan ya say num ni sia so because me ba April May June July no ka service na aba na we ko payment no okọ no so okọ giska no kan ya di asem no kan oka jam so be tieska no so onye na so because they know of South Africa so I betting in can very soon ko be 2 months ni can of the man can say be the man Friday last month October no 22nd no the mame o se o the aka no o ba mame enende me fe no kwa onfa sesia no ofre na mfa ukola adwuma mo so a ukoto no ho pacho me ko adwuma me nkoto no ho bio omo da so ye adwuma adwuma de omo ye omo wo ho no ma omo ye bet ono ankasa mu de ontina office ho bio wo de amanfo da so tukwan omo wo ho ye adwuma de omo wo ho no ma onde mba ya omo no omo ha omo ye adwuma no obi na ka kire wo se otumi de amanfo tukwan ana se wa na ate ne nka pacho obi na ka kire me e wo akwantuom pacho eno se ontumi emfa wo mfa baabi a wo no nko na giso oba Ghana ono akase ka o se ka be etima bet ohono de eti ohono kata de eti ani se uye dwuma company
you apply letter and say obeso untu kwan ko be foforo eno e be difficult omo ma wo because ono apply wo ha ono na fire free gun head e de call ye as a company visa na odi maye no ono ma ye nko ono no mo nti ase se na kase de bi e chi e ba gun ha wan ko wan cancel na untimi mfiri company no mu nsa antu kwan ko because ono nti ase ma nko gi ono aka ono kase na ne company no e wo saa kuro no so a no saa tum di ko honum dia otum di ko bet o company fura ase why o negotiation wo nkasa opem pese o mfiri ho because kata ho na kase so wo honum na o pese o mfiri saa company we enko different company the same kata ho na enye easy eno omo ma wo nko gi me ya prefer bi se free visa so wo free visa dia eno no mum no wankasa o rented dan wa na o ye obi bia ende otimi yeren e ko bet company visa na o de ko ye dia enye easy say ube free company mu akoko mi foforo gi ono no ma o kwan ansa na wetima akopi company foforo ne kase ene enye ye gi e ba Ghana no na kase gitum se ro ono kase ne kase ye mbra ye ba cancel kwa ba ko no na se ye cancel ba ono she se ye cancel ba ka kase ke twen bibia ye o so wo wi bibia ye mbra ne ba ya wan fa bibia anso ama ya ho ne de ewu sanya papa na no ayi wa adwen so ba Ghana pacho debi aka wo yi wa adwuma du pa na me ye me adwuma enti akwa bi so no papa no wadu nhwama odi me hempa ise me tia se me ni adwuma from April me ba yesi me ni adwuma bia me sika so me odi ma me kwa me so on fam sika ma me se de be ya me hunu kwan am be fa so me so ava so on peso sika so be ma me enti na so okuro be so kata pacha enti from a free bra u free kata be duru ha no ususu se ka ya adwuma kwanya sen na ato e o Ghana pacha o Ghana ha na kata Kama wa kata senya papa na kama Ghana kata say ye juma every month bia no say uko juma no ko Friday kama e mutimi omo wuje na kata real nti ye timi 1000 1005 1008 also the Ghana almost kama 13 cause ono more than the rate no eh 1 cedi ni ha say 3 cedi nti omo rate ni 3 to 1000 higher 3000 to enya omo timi twa ka be 1005 1006 jina overtime aya ye ene extra overtime juma na ye na menese se odi wani bu esese de bagana sikamu a efiri bra papa no edadaw e ma oba Ghana no kasika se na kwanya o ye adwuma kwanya to papa kama mbu ni ka se paka betima anya be 15000 kwa kamiti manya ato oh ti papa na di nhwamo pa o acha odi mi hempa ayasemo yani producer ni nkomo na yehwe modern bo wa ba fa ho kantan kranka nana abranche dia asem ne ba ye boy ho modern Sompa FM ye frɛ no na ye frɛ papa ya waje abranche sika no etwem sɛ e no kre so no ne ma no e ba ye ne ade nti enka papa yi enyanto wase na wonye adwuma no ye den ento aso nso so asem no kan enye no kre ontumi nye enya de so bitima ye den aye on ne dada no ma ne ba Ghana enka wasa de no aye den atu kwan ne ade na yin sika na opa aye den agye na because say okasem say abranche enyanto wase na wonsa enye fofroma na oba Ghana na che ono ankasa mu kra wo frɛ wa wonye den wonfa so hu empenfo se kontompo ni so no be fu dunsini a na wo de wa ma na dikan enti ye kra nya saa abotre se nka wo nyema no wo frɛ wa wonye den wonfa eni ade fi ho no ye frɛ no wanfa da papa di asem no e ba ha se ne ba okay pani o se papa no din de say there is Steven dey ke Steven na me nim se o de frɛ no wadwuma mo o so wo fa he on adwuma na office ko ta for 4 months na adwuma ni din unim passion consult what passion consult pachai company ne ya blanda o de atosun asemo ti so obema o say aka 10000 or the mama 100 million pachai because 10000 back on the money na me de enwe kotwa loan na me je me anka po na me sa pesika interest aka na interest nda so be 30 million me na me sa kokọ mi kojina o egi quick loan ena me je amuma me 100 million no me say me twa 4 months time ji me 30 million e so na me sa ko mi anam nim sa mi sika sa so da de ko twa okay Paul Kwabena
Sompa FM. Asemi omo modern na on Francisca man because sabi me se Ghana akwa na wo ye kwa kan cheda ham so wa control be wo no sabi na ho nye kura na otimi ya djuma kakra edididi na sabi wo wie process wo wie no wasa so mana for play na se ka se omra honna ha me kakra se adwuma na yeye no menti asese na abrantie fia beifo ne kon hone ne kotrase ebuku se yeni na bro se ye de tuo de kosi ni so se ye mane mro menti ase me obabi am ye adwuma wo se wo mra me si metu kwan waje sika wa start process ne yankopon chade ye unwie ya ma menye madwuma na wo sa so ma me ko twesika esa betra kromia emam asasabo e kam dia ngise woni mani ni yi na me manti owura ni din ni company ni kwa na meteye open Steven odawruma yemfa ani ya hanen ko aprenkes mafi meso bebre edidija eni mo nenam ana wiase yeti yemfa yinsa mienu ne didie sabin pedo sa wonsa num kura wo no mienu pe ne ko onum o mienu pe ne kura num etimesre ofosu mesre bebre be komitia no se ma edin kwanya ode ablante na faso no entwayi ofonis kamle no na asumwie mra esere bebre ofosu informa no nsu ambacho okay amna samo ofosu mebeka say de ma memfa ya kokese ma adebo ma efie eyame amena na wanya ne bebe ko fia doma ene samre ochina de tumpa mo kumawu eke owonta ewo kumawu hyewu hyewu ana ochina ma menwia pa odafom ti se kumawu mine amanfo so mabo ana ochina no yenye ofosu mejidi yesi on se yekan kata kotonu a friend say Dubai munga cabin kama ho shan krunkru no vozo me medonya me se wo de cheme kura men koda ne se bia sebe mpredwasa me mpebre ana me mpa kwantu na makasa asem se Ghana ha wan hwe yi a sebe kwase bi bejo hyebre ashada ka mu abo asesa se wan hwe yi a ene na mekasa asem we se wan hwe yi a kwase bi beku Ghana ha na wunyansane ni wawuni akosi wo Ghana ya hwe yi o any experience do no ma bia ho nipa ese nipa break nipa bre nipa sai abrantie na sem na areho ene yesu obekum abo atromo no ko dwesa sadro de mane mfa ne musuo ne na chia enyi ne na chia wo kwa yase no nko ne baby se ye woni pa bi ho no mo a ofo so no bekopa de ana wo bekopa de obetwoma san ebi ne waya abrantie obusa ne kwahye bi se o de wo se no onko mba mebo a wo fie ne udwase nyina ni adu tama ye besre wo mo a sika kakra kuta mo pa kwantu atu mesre mo ya mo betu kwan a mo mre ye mo bi ha sei na mo ne ye ntrase ebeko ye ebeka cho ye nya prophet ye nya nyankopon be du me bi ho a ye wo experience kakra anya me de adom ye wudie na me fa ho de ato obi ba we ka so de mi ko duba ma me ka sem cho connection obi o ye connection papa bia wantima fo obi an ko duba Canada na betim do obi akọ anakata ana betim do obi akọ nipa bia fanyansa kwan eji amanfo sika kata chobe matiase wo kan wotimi ji amanfo sika wo se chesa de ne sika na bedim ho chesa de ne mahu se waje ne ya confirm sam pa visa ne okay ya dia chef diem we wi a usika ni asem we simple so obi so obeboa wa edwa tu kwan a ehun hihye ne nkai kakra bi o se wo kana so no uji achinyi na o se obra twini mienu obi ti America obi ti Germany oni paper enso oye adwuma obi anko ha no na ga so mo cha be obi na o paper
ezu obi tabloto ni paper ezu ajapade wa ne ha no eche obi o paper otewo enti se wo baabi na wobi daadaa bra ampa afide we wudi ho awe bayi obra o sei o ye sei na papa yi 7 meboa wonim se ekwanhwe nipa before de bia me kasa asem wo se ya hwe heaven pa no ya o kasa obi gyina nkyɛn a ɛna yɛ nkasa hwɛ yɛtimu ɔden toto yɛtimu ɔden ofo so bɛfa nyansakan we ana kwan kase we so sɛ ɔmo a kakra akuta ɔmo mpɛ so ɔmo tukwan utukwan yɛ unya experience kan wa brabɔ ho nanso eduma bi ɔmo consult ni pansa ade we yɛ ɔka sɛ bra na bibi sa no na nka wa consult pan mu bi sɛ na obi pɛ so ɔne me yɛtikwan kwa gyina ho ni nti memra me to imo nkrof nipa bi a wo abrochi a eno mamu aye de ama no oni people but wo se wo sa retem say hey kewo wo beto ye ha wan we a ye kodidi aye mfra wo bo modin ene na eden ba be kakran na mu aye de ampa ene nipa no oto wa de wo de mebo ama me why you okay oni people but why get normal e betuma bo anse ne cross wo ba ne nsa be kona no enti bibi sa me kasa futuwi obi a wo tu kwan obi a sika kakra kuta wo ya nipa ndi wo tu kwan wo san daada se bra de be se a mesrawo benu obi enkasa sempa so se na ko na nipa kro no enso fa adwe kakra ma wo ozo mo abeka is why stranded den no for so ade ye wo wi asense wa furu play akwa ba hwe di vie du obi ofra blochira ba se be ya bonam na ba edi vie du wo fasefo nim se be me wo fa fra blochira ba sika oba beje wo to na ye bo opono enso no ama ne ye ba ye be se ye nwan mo mo ye sa no ma no so no masa yawo hwe yawo me se at times me na mabonte na mu so bi poster bodan won ye se be ma ni nyamfo sei ena ye wo pa de owo de se be bo to ade afiri bi na eden a de wo beko ye busa de wa ye wo bi 7 wo so afiri ko be so bi en ko pe no wa ta for 4 months ta me pa chow redway ye ka save obi nim ni pa ko ade anu wa ye mboa ni dwuma wo di se wa connection man me boa me pa chow obi a onim ni bia no yesra mo abrante wa ye mobo so kuta yere ne nkura me se wa ye mobo mun kan cha Steven se wo mra me entra se na de wo mu bia so ntimi fa ne nko a 7 preduasa woni wa mana kama ne nka kromo te se de ne ofo so obi san se o samre nka wa bo adwuma ba nya sika kaka samre nka to nka 7 nka ne ho nkyere no wo mra ne ne entra se sente sa de a obi a wa ye bodu abetra fidie so kana se no masa wo mani tu a obeto obi a waye bodu abetena ha kasa edi yawo kasa no se nyame ampata ne se ye kana se wanti ase wo hia afum kwa so na ho ye di no re no obi ama obedanchiw me kasa asem wo yi aha ye ntra ho nkro so o afidie wo so obi betra se na wo kasa ama mansa ya tia na sadwe na eda ne timu no se wo amma me antra se a e wo kwa bi so a me se wo hia wa na wada obeto because ho chema nipa di bone ofo so man fasia. Okay, yanko Dr. KKB Herbal Center na yanko say ho yade ono na wose bramien tonchia the veins doctor ene Dr. KKB osi stroke no ana diabetes no wo betimi atene te ni nyina ayanchia to ye tonchia na wo hoto wi atuaneka tietietia eno na ama omanfo dodo no a agye Dr. KKB Herbal Center atum se onu papa na woton adepa so a orofo ya na mfa de otie hu suame municipal assembly no ekwan no so hwa na Dr. KKB Herbal Center wo say hypertension na asthma fibroid na wu kidney no ene ho aka wo say prostate no ana wani eyo ya wono kura na mamu se abibiduro yetumi edesa ani eyade enya asem keto akura bema ukonsi ani a enche na wajem empo wanyem kura no a nkwamwa no ano mre utumi enwo usisi eyo ya adano so asem eni power ho odi nyina no ejina usisi o center boot ene ho eno nti se koba se yo ya dia na ma nipadua no enso ebre orofo eturu babia emema yono ekofo nyina no ejina sisi eni so Dr. KKB se yade amaboso nyina no so wan to ya didi kura no a bra Dr. KKB Herbal Center na wontu yade ase emfama orofo wo se wo fiti adwuma ase adwoda ekosi memene da anopa no nwotwe ekosi anwumere enunum kuma se ha
so ame mekom akwantepo no so municipal assembly o usane akwase ho no ano fane ma no ne frɛ no no ma obi emma mefa tema committee 25 afu Kenya se number 2 Tachiman obehu Dr. KKB Herbal Center Accra Woja Old Barrier Dr. KKB Herbal Center se brei ne betonchi ana diabetes kuro no omani engu emfa emma 0246 716-982 0246-716-982 Dr. KKB Herbal Center ne manono Dank Herbal Complex wofrɛ Dank Herbal Complex yakopachi number 2 ho ena Dank Herbal Complex owo yade no aye kronkron no edawo so no Dank Herbal Complex betu ase na wode amawo odofo Dank se wo ba ye nemfie dumiensa se de da bia metaka no won feli o manfo da yade ben ena de koda Dank wotumi entu ase enfama ama me ne wan se yade enipa benya so a na ye yade na yade na se to yetuo no eye Dank Herbal Complex yakopachi number 2 na wontu ase enfama odofo Dank nupa no de abadwa so no eno na wodi etu yade no asem or the Dank Phyto Care abadwa so Dank Stroke Dank Phyto Dank Pro Care also abadwa so sa eno the Dank Antima S in 3D madedia na etu asem Dank Gastro Care no de abadwa so or the Dank Vita no so abadwa so a wodi etu yade asem Dank semen kancho na nyume se wochna wo ye adwuma or o trafie agede sikakuma bi sikaketo bi ekro bia no yemfa nko Dank akache Dank aso ye opportunity number 2 na yenkotu yade na se na emfiri ye so krakrakra wo no ewo mfidie a wode ehwe yade no ankasa na Dank ede etu yade no ase ama ye ko opportunity number 2 a City Life Hybrid School no one Dank Herbal Complex ene bo ho pem ye fre Dank Herbal Complex ewa homa tufo so 0266 593330 0266 593330 and 0244 017556 0244 017556 say ho yade ewo ahutofie ne ho ene Dank Herbal Complex yenko tu kwan Express Group orofo ye tu kwan akosua de ye tu kwan akoye adwuma ewo broni krom ye papa ya wadi sensem me kode ne ho ekodom Express Group aka ankoba ne sa yenko Canada Express Group ye ko US abrochimem Express Group UK Express Group Australia na Germany Express Group or the woko ye kosua de se enso he na ye kwotwere nko ade a Express Group se obeboa sa kwanya sa we so Express Group ono odo be ko broni krom abre ho ntechuma na usika sem bibia entumi enkokem wo je visa papa enye fake visa na wo je ede amount Express Group se wono wo hoidie emfasika komo bia ema ye mu wo emfaso Kumasi ya bu Express Group wa Accra Tema Islegon Takrade Sunyane Tamale bibia ni Express Group osinye mini 0249 000 448 0249 000 448 Express Group and as me kan cho say ya kontusem kwa dia fabra bedano na ne gangan agan sa aduro with Sompa Clinic and akwa obenya biato odofo libido no ewo from watenka no ateko enu ti na ye kanfo agan ede amount sa aduro we na Cement Vital Herbal Mixture na hutedin ene agan no empaso komo ebeya de si ekwo weekend sin odofo yo hu bi yo hu fi sapa ho na ni nyina be wiem dia eye agan ana be ma nyoma tumi agina so na ye se peme ma ni nyitri eye agan ana baboa ewo sa kwa na so be ma kopa agan ni bi na kira ya fro dada pagani bi etan yemfa lazy kata waduane so ni nyina mode bono eye agan ene betumi abo sa no eye yiri sisi anim ema nyoma ekonkai ema nyoma mu eye den eno ene mema afre no odon so no aduro wi abo mema wo ma wadiem ema no so efa ho gi 3 points enya asem keto akram ukọ Sompa Clinic ena benya agan ebi ato so koma poni ruaba geno ene di ehwani mu Sompa Clinic ubenya agan ni bi ato ya fre wo mo ewa homatufo we so
so 0240616061 0240616061 again yekwaso komampon semester ba clinic ba bia bekwa ko gina se wo pe again ni bi atono se o ka se cement vital heba mister no mu hu a wo so pe again ni bi na nyom akonkai e dia man Joy Cam Roofing Company Limited yakone kopan chance papa e alozic and yekopa na e self lock IBR IBT Euro tar and metal trashing yakone koboy da so wate odofo edensi ya eti ton chance papa faboso o ton chance papa no na Joy Cam Roofing Company Limited e memma wakwa dare a omu eye carpenter for omunim de e na ode be mawo na wode akobo edan so Tachima Joy Cam Roofing Company wo ho Accra Sunyane wa Kumasi ha ubehu Joy Cam Roofing Company Limited Bogatanga Kaswa Tamale Joy Cam say brei na ondo beboa ama udan no watumi aboso kama pa if it's one that what intensive pa awode ebo dan so yemfra Joy Cam wa homa trofo we so 024001 258 16 0240-125-816 na wati emanu eye 0540-125-816 ana 0551-009-000 0551-009-000 Joy Cam Roofing Company Limited or Frau ama nyoma akonkai ede amount kede yekon akoyanim eyakontusemo yekope bibia badio eno ene me birthday enenam yeko computer so dwedie emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, ani me ma connection ma for den kofo sika dwane ne wanya otudi musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Fredas tako pada numbi Fredas tako pada numbi ebesa wo yade sebe mo nya pomudi ebesa wo yade Fredas be mo nya eje usu me sawu kokroma ya to Fredas tako powder me dia droni bi bra me wine edro we eye papa sauti so bia no mano ne bia wudro na hadi padua no a ye obeya ne se obesa Fredas tako powder atreba ko die gusuo grass mu wo de atri num na de mano no ma ebe me na dana ne ho atoro wo pe bia to a kwa so korema mpon Pentecost asoda no ho ana White House da kai hu se dre nya mapemfo abata wo manofo ana kwada woni fie dumienu sa dre sa wonum ne don hwe aduadu na ye chi na o haw ne da so ho ne ma ko hu doctor so pesa ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye se me kwa kama sem sen ana mi ride medi
Me say I am one say nipa so nya me dis. Ko be je mi sika me from kura mo fa bi. Hey, you say kra di wo mi. Na ura we. Ura ko na sika wo de ja me se me fa mo dan so. Ko bia be mi from mo fa. Bra ne ye. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E de ba man mu ha, ye de bodan so afanan ba bia. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Bra pa Joy Chem for mo Ghana ha. Be so mo Ghana, mo mesi na me ko chem bi. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IDT, and Aerotals. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atechiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka and then me man am up and you wo say wo kon make sure so the 5 place aduane no ebe 5 kwa so we ya make sure say me wo corner ho no mo so me di abana bi o aduane am bidi ti me yemi ansanka no ho achi me ya Je gasto me shia idea wo church. We yam ye dwa. Aduane to yam a. Ya. Etumi ma wo fe. When it is so a. Asem. Odo, me kan fo gasto me chama. No gasto me say. Wo ho bet so. Is it funny? No, oh my God. Is it funny? Who penny do support to a friend 0233 302000. Enya ma pemfo. Nkwada wanya mfie dumienu. Ni wona wa man kwada nufu. FDA ajetwedie nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Ya flu ya dedro. Okay. Ya kon ade akoya nim ya mahwefo ne atiefo nyina kwa babiem. Eba Sompa Asem Mpe Nipa. Ye mi kopre bibia bedi ene me bede nanamo. E ka haso ne Ghana o. Enti e ho ase trai krom. Na so broni krom so de. Kanta. Asem nana wadaroma we no LPM no ayeye no agan no. Agan no die wadaroma. Bema bi ampe se second we en fanko baadi dabi o second anu we en fanko baadi na aware e walie ye de bema na yeko na bema no so mu be ye din a e agan nti so hu se sofo bi se be pe sofo ma me bi ama na akokenkan me baabo amame a wo boa wo pe na akɔwe no kwa na abrantie ya o tu kwan e di ni pa ɛwɔ corona cross ne friend ho no se kata meboa yeah eko kata oye adwuma agent ne dada ne se omra Ghana no sanfa ne ko ba bi foforo no sa branch no fe ba bi no onye bone Ghana for pa kwantuo nana Ghana for pa kwantuo pa because adokodia ema Ghana for no ema bunu era hye so betu kwa ne se enema nkoyie asetam no nkoyie enti omo rahye se omo bekɔ amanfo fro so akɔ bobra sanse Ghana ha se no du ba bi a wo ye adwuma pa so obi adwuma bosome so obetua woka anase wontua woka no na akɔye boachi bidin ene ade enti ma Ghana fo no epa akwantuo na akwantuo no so se wo mini ni too much a agent ju sika sebe akɔye se oba na adwen ye ne se ne mraso wanyini into opaware bema bia ba na kwa mu a na wate ase ama no wone ne tena oba wadwen se FM ni fie no kwa nanim dodo ana se ne tam ko enti wo esese wo ware no odi agora bema obe ware no emwa no the same thing entu mane umini agent bi ju sika kwa Sompa agent bi ju sika kwa na nietie ni na da bia me ka se mi se so be ma bibini ayo papa enka se be mpedua samabruni emfa mu kwasea
se wo bema bibini aye o papa enkasa be maboni emfa mu kwasea na omanwe nyankopon hwrayen ama yen bibia esese ye de bobra nyankopon ama ye gold timber koko ne ye keka ho de oil cross apie so nyina ye tie sompa na so sabe mpediasa ye nya empanimfo papa sabi o sabe omo beboa yen ade no a nyame de adom ye no ebebo ye ho bra na emom omu yiedie enu nti akwantuo no emaburu no be preso mbetu kwan ama ebinum so afasa kwanya no agi wo musika abu wo kwasea na nkanya sa 7 me kope bibia bedi ene me beye den ne nam na nka yi wo kwa akotwa wo be ma no wanya ntwa upieto ka wansam fie Ghana say no na de ba kwa mahwe hu ni say se enipa nya sika kakra Ghana ha obi nya sika kakra no ye na adwen say o di besisi sabi omu ni bia emra bia no wo kyekere no emra bia kyekere no obi tumi ko bie credit union susu bi wase blana beti loan na manfo no start no chantoma no yesei at the end of the day amanfo do musika be kokoto onom no na o mahwia wo mo eso enko ba bia o he obi say we traveling agent wo mo di nipa tu kwan na o ma gi nipa sika mebrebe na o ma di enko ba bia saje we ma nipa mebrebe ahwere wo mo kra enso kamafo no wan na me pa cho Ghana na nkasa wadaro me hwe wan sa Ghana na du be bia 93.1 FM. Hey, nyankopon boye nyina ye pew. Ana ebibremu ha se kura de especially nyankopon adom yen. Ye kamafo ne hwan. Ye ka se obi wo sika chen wa 7 pedras and pedifo se enipa ne nsem wanwea no. Wono mom ne tumi kira adwene. Ana omu akakra wo omu nsem no omu di bu esisi nipa omu nibie enso sa papa ya waje abranti esika tafo ya no wo asemo eken senye sompa ena ye betu hu anamo a obi anya ne hwe na mpanifo no kwa bekomu no before so obi mie sa adwuma no mpanifo no bi ena ye sei omu gini pasika di enko ba bia edu ba bi na aka no kro kromasi a na ho aye ahi kuma wuni ba na konson owusu kantankranka elesefisence of characteristic kraka asantini ba nu nsani fadi abenko aprekese demu edu ba bia ye beka no kre chese obi bu obi kwase wo krom a nipa no ni kamafo bia enti Ghana na kasa no e omuna samwa ehye hwan sa Ghana hye hwan sa Ghana no ankasa hye hwan sa yenwi Ghana yenwimu ne mfa nua broma Israel fo nwe na me danse okay Ghana hye hwan sa yenko sompa sika promotion so yempa sika kakrama manfo ntuombotom na yeto dwumadie ne so first draw no enko so sompa sika promotion enyasem ketwa yenhwe ne yempa sika ma obmanfo kai ye ne ekro no yebabobon sisia ebobon sisia mama sika nso botom ate yeto dwumadie ne so jisika tu botom we anya dwuma jisika tu botom trawdem jisika tu botom ekoso no amani pa bia di hwe na aba no kai so pasika no we de mi na madi 0242172 fatre de gesno so yenyimra na enko yenim kama we any some pasika promotion no your destination travel services offer odofo yenko tu kwan every say medical culture so person tu kwan a bra some Asem Mpe Nipa no so na yenkyerɛw ne ma wa kwan ne ma wa kwan kyerɛ ba bia
okwa ebetumi aboa wo baabi a okwa ye nyu sika nie baabi a usika entumi enkohim baabi a nyese ye dukoduru ho nansa ne asa aboa ba eno ene your destination travel services enwumere na me kamfo na me dia mam o mamfo dodo no na afa won sa so atu kwai no madiye a ya mo wo mokra orofo mo bibia ye kama eno ene your destination travel services broni krom ena wo kro broni krom ofu plane akọ broni krom efa hin na person kwa your destination travel services ontimi emfa nko orofo yenko your destination travel services so ne yakọ to seminada yemfa enkoda no se wo kosua de se wo kotena ho onko na nyina no aye adwuma se wo ko na watumi akofa nyoma babro nyabrei your destination travel services asokoma pon oni asokoma porura bank no enedi enhwanimu obensmense ba clinic pe yakọ ne yafia kontusem enkoda your destination travel services 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748 767 0206 748 767 your destination travel services traders chako pada yenkwai na yemfa tete atempo no so orofo trader chako pada nsenchene a woye no ano dem papa sa chako no eyebidie na no eno de nyoma bia frefra eboa na eboa ema ewudru a obi anom no se ehunu bi edema na no afini nyina edi egu orofo toxin poison no na akọ nipaduam wo waka nyanya nkyera kawo aboa bia na no ewo bro bia ekawa num trader chakopada ebebo yie pa na trader chakopada se nyumire menka nkyero se wonu obada na wanom aphrodisia wanhwe yie wasepo ho awie no wanom trader chakopada ebeduru ba bi no nsunsuaso no ama obema no ekwa akwakowu odofo emane mamsa yenom trader chakopada wa bra yanom sa nduru wi ebi awie odofo duru ba bi cholesterol no eya die ni padua nafa yenu trader chakopada ebebo yen ama ni nyina anane se wu kidney na ahoden ebekosoro no yenom trader chakopada se ye stomach ulcer eno na haye padia trader chakopada betumi edi akaginemu ye pebi ato ayenko asokoma pon na asokoma pon pentecost so no one no na ebo ho pe na wakotobi akogu over the counter numu na waton ateson faso ye call for the mense ba dani heba apidan konageba Mr. Ba ne blazer we kwa ye benya trader chakopada no bi ato ye free traders e wa homa 0243 943413 0243 943413 and 0260 89 14 0260 89 14 eno trader chakopada nema yenko na yenko trader chakopada na yenko tobi na yente eso emfaso kama de wadi naba okay yene ne twetwe komo hello mami ne pom to say yame adumo na oswe and yakene Sompa sika promotion wa Bashai abegu momo wallet ne so Bashai wani aje kama hello oko abonya confirm de no ano no okay yakon homa so Ghana no eduru babia ya na ahokyere no ya doso asisisem no ya doso 0551931931 0551931931 0548 na 31 na yenko enhoma so emra sisia abrahosem no a branche no dia ba no ano den papa 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello all right hello odin baby afrefre hello efere piwa me ka se free and out for the manu piwa yenko Sompa Ozo ye ene de won efe pa enenko a oh ene bia o fe no obe to ka se enenko a ene de dem sronko magam heke na du abi omtwemanim no mamisa ene easy ye tiu
They follow my program. If Munkoso boy to mama, I'm not going to jamo. Okay. Hello. Hello, who is Emma? Yeah. Munkoso mama, I don't know my family. Yaw Osei Aboagye Nipa. Well, we are brain many say I go for. Okay. I'm going to say my papa mobile. Now, say the minia can't can't no. Kafra said, attack and I say, oh my Ghana had it, said you nimpen for. Of course, you mean the degree, not to quite a crack. Kafra says, she said, oh my dear, you are over to the way a dear Nipa. Now, so Ghana, you penny for a Kafra, Yasi Kukomoti, that's what about more. Said the attack or more near home. They come look with saying, they do what you call or move said the year and halfway. Yes, so you're quite young, your mamma won't create this year. It's simple for 40 years into moon. Into a more better TV system, would you have to cry or move off of us into better for dinner mocha? Eh, for the mirror of you, and for Madame Munyane, Nagana, my interest, Kumaya, will be after no walk on you. Or Master Musubaya, almost a young boy and the best album also. Okay, hello. Would the baby are free? So, Moajo. But begin the question. Mine. As the mere man about me. That company now, the BAD, I'm a major about most station honor. I'm a new minister. I'm a Sompa FM. One of the memory, they're now on a planet Dominic. You're no free one, and I'm on this evening, no, I will share one. Okay. The Dominic, no, Abba. Sompa on Mamma and the other since I to be checked. Canama, I be in there. Sompa for Mofrena, Moyano, the common. And not say, oh, dear, no, Minister IBJ. Okay. You know, moving delay, Papa, Monday, bra. What it? Hello. Over? Yee. Over? Yee. A brand of call. All fans original again and in the contract, papa. Okay. I mentioned the Papa Basha. Kuchi, original from Central Ball for young class over here. I told you, I think we'll have the country out. So then, bread, yes, sir. You know what is a Shibura? Give this one on my Ghana. Or my hands with before. One is just to find a cabinet fully. Because a banana make a video to say, when I make naggers of money at home, and then in a mupa. I'm over from my way. Because Asem Mpe Nipa, they can't go. A 2 minutes at the bar, I'm a penny the band, Pidiba. You're missing hand and they can't go. He made a message of her. I let you be better say, Eddie came out as a awful. That's the point. Okay, hello. Hello, first one, that's one. When I beg your father, I beg your father. You won't cost so much. I'm here. That's the idea. You know, my I'm going to tell you to Sompa. Grandma, Grandma, and some money actually, my Nasa, and for any dear. Oh, some actually, my emergency to do a young for Remo. You can't super, because I got okay. Hello. Good evening. My dear Sobema. Sompa Asem Mpe Nipa so na ojina no. Okay. And patrol, I travel and talk for year working. Person who say one more year start the chama one we as share. If come just for me who say travel and talk from the year we at the moment. But almost one year rare na say. That's when they dear no one so. Ewo kwan a obi afa so ye na dwuma ena wona wo hu se me ankasa me bo mo dawuro no ma hyeda ko so dosum ati wo munwuma ehu visas o magye kame kura kame nkasa mfa wo mo cause here na sometimes o mo be yard bet sama wo mo be yard bet sama wo mo mo be yard bet o be so tu kwan bes me pese me tu kwan bet tu be so tu kwan a o tie me aha me tie one hour wo show you so ye mienu na intro challenge me na won sensan krata ye fa bo so me 9 to so man fa wan kwa jusika film ho o mo de koso so ametwa wo sika bia wo betumi atua ma me tie okay
Okay. Tia. I free say ye ni adanse di papa bia wo mo a ke mo wo ho dahuru. Hello. Odi baby afrefre. Me tacho ne afrefre ko ama babo. Yenti o panipa. Me tacho mo dia mo dinle na ne ke mo papa mo dia nya for de. Ama dia na din efiti afre mo ho pa. Okay. Ne sa de. Nyametia say. Hello FM. Hello. Good evening. Majo so panipa baby afrefre udin. Kasafri Abuakwa Ogbo. Okay. Yeti. Wele muduma mujede eso ni para eso ni nakopon epe. Wo mubo amanfo pa. Atamu. Na yenso eyi na moye mayen. Ama adwan ko spa Osborne Enterprise on. Aye. Mona moto TV pa no. Very good. Me ana me bo ho dawuru ma monyeza. Aye wa. Enyo me kon kai pa wo hu. Pa. Eye Sompa Asem Mpe Nipa na yesa ansa nkyere ne no. Da ko e baba besramo ne ehunyo se de nyoma si eko. Why? Hello. Udin baby a frefre. Your friend is Steven Pesi coming. No okay, Steve yenti o. We dey never what man weekend 2017 they did to me fa. Oh. You told diesel. I tell you say remember diesel. The pastor charge diesel mama. Yeah, capture your number no near ne odi komo off ni are kwampa betumi afa so aboa. What? All right. No okay, yam for your last caller. Hello. Yeah. Hello last caller. Baby free within. Your friend saying? Alaji yenti o. But mo muduma mudina ene be pa. Na metia say. Yeah. Ida bia me show ni bia. Ene kana ni china ya di. Kuto kumba etala the town. Sompa FM. Yeah, kana ni. Dala mpeni fono. Omuye politicians mo mfuto bi na you dey nye o man because politicians be think that ko prawi ko you dey win and so be so the man you know that you dey nye oh ya besre nyame mpa abo agu Ghana so na mabunu nyina hu de omo ye se de osi camera wo so ye hu de ye Ghana no okay na ye de ofre no enyina ebesi yamfa akonya we so na yenchia Madam Victoria ochade ewo Sterling Heights Academy Asante Mampon na menchia grade 1 Esuafo nyina grade 1 esuafo nyina was Sterling Heights Academy Africa Aboagye ne classmate fo nyina menchia mo na menchia Madam Sarah o nurse ni ewo Mamtech Training College Asante Mampon omofa Asem Mpe Nipa eni agro kra eno Asem birthday ba ku bi ho okay we efri Nana Kwame ne ba ene Gloria Ivan we dey na ni apotwe o Nana Kwame ne ba ene Gloria Ivan ene na woda ne papa say o mano awoda pa na osire Nyankopon enhira ene nimde kese pa de makode se de bi obenya nimde de akosuku na daachi ankwam ni se Nana Kwame ni ho akodai etumi abone bra eno ti Ivan ye ma awoda pa Asem Mpe Nipa crew nyina say ye ma happy birthday na ye ko akoyanim panipa ko akoma to ye mate Asem Mpe Nipa ye be ko agyew ko akoma to ye e be gisika na ma be se nkonya no be se magic no ya ye bi pen wate enti ko akoma to ye kwaku nyoma we de ma memfa yakọ kese ma me bra pani masim bibia anas
ɛnɛ ɔno nso sɛbe na ɛduru maybe Oforisuo yɛ ana nipa nka bɛkaka ne akyɛ mu mi ɔno nso yɛde no ato mpɛ mu wɔ asante akyem dwa so mea me nua kwasi gyamfi mea me nua John ɔmo nyinaa wɔ US ɛne mea mase ɛyɛ mama comfort yɛma ɔmo nyinaa yɛ akɔ Oforisuo hima a de ato n'ani yɛma ɔmo nyinaa yɛ akɔ nɛ me ebi atɔ m'ani so saa ɛwɔ kumawu na yɛnkyɛ Cynthia ɛne amoa duro ɛne ɔba Afrima ne maame dora ɔmo nyinaa wɔ US ɛkyia wɔ mo ɛnkyɛ ɛyie ne bɛba so ɛwɔ asante akyem radio. Okay, Kevin ɛsɛ kwasiada wɔ kɔ asante mampɔn na damfo nimpɔn paa Aboagye dua ɛwɔnya ne honam kani ɛwɔ asante mampɔn mia me Kevin ya Kevin ɔpambo agyeman ɔnadamfo ɛware wɔ Miami kuruma asante mampɔn ɛno nti Kevin say obeba mampon kwasiada yes so the Unique Glory Worship Center Dr. Alex Kwabena Jemfi